Toe whatalwhat, le tutua ma le onanga alo si fonga o tai a fou Samoa. Ia ua lolo fo yaso tātou te le o tue wheloa i lunga peau ngaru le ea. O lea ia o ia i tatununga o le atua rawaia o le atua e na te whaasoa mai teimi o le soifua ma leola. Toe maua nei pa noa ma le nei lau le lei. Toe wheloa iai ma mafuta ai le tātou au nanga ia ma le paia ma le mamalu o Samoa i tu iona i tu e wha nei lalolangi. Po whela lava o le nei ke lope o lo mawhai ona e maua mai ai le tātou o nanga. Patalwhatu ia o lauto o ona masani tu ila epa whaaftaili o sua. Na tu le ngata mai le tātou tanoanga i se teimi o le vai aso na tia nei. Ua peua whaisi umi o whaima misi e tātou. Le tātou au nanga masani. Peua tau whaisi ioi, ia o nei luktu nā ma le laina, ia pai whaisi pisi o le nei i tū lalolangi o lo whai o na wheloa i ma mafutai le tātou. O le so, ia o le tātou por kalame muli ma le paanga. A le tātou por kalame o lo o mātou i nei California, ia le tō whaia mo whanua tupai ma Cheddar Sands Levy. Ia masionali ia li ia ta whea mali i Larry Levy. O lo o ta whawhau mai i le marotele, ia pi mo le lua vai aso, ia le lan whaisi pisi ai o le tātou por kalame, ia ma misi ai ia le tātou au nanga. I nisi o aso le o tuena ma le laina, i o pe on whai atua le tala masani, ia tu o fo nisi mea whaale, nisi mea le ia, ono mea siri atu lona le lei. O awanoa le lei, o awanoa mātango fie, o awanoa le au maua, nio e mafutai, ia ono le la teimi mua le nei ua tu vai e tono le maro nei, ia ua maua awanoa, maua nei, nio e le au maua, e whiro iai sa o malanga i New Zealand, ma mafuta, ma whiroa i nina yaso pe fitu pe iwa, nio e ia ono tu e whai. Tu e fo i maile nei ia le o malanga mai ma tu whiroa i. Ia o le meo le whiofo fwai. Ma mori mawina, whea le mea o lo ia mawai, whe fo i le mea o mawai. Ia ma le mea e anga ia tuaile tatu por kalame pei ono matu ngā du whatasi. O le so la o le matu te matu por kalame whai whatasi le matu uma o lo matu ngā du atu si whonga o tai afo. Ia o le tofa ia mawhanua. Ia ma le whionga ia leota. Ia o le matu whasoa atu. Ia ono o le pei o le so o le mapu kalamasani ma le whionga ia leota. Tui wasingano mo ronga le mamea. Pitai ia tarwai o le so o le aso muli le nei o le porkalame whaatasi ma le tō whaia mo whanua. Le melea ia o le matu ngāru rue whaatasi tō toru atuai. Ia si o matu whasoa foi. Ia o ani mea o le ia au le tūma atu. Ma tō e tali watu whainga malanga ia o te aroa. Ia o le atunu o lo whapea o ngāu mawai. Ia ma atofa ia le soi fuam leola. Ia wa nofo ai ma whanau ai whanau. Ia ma whai ei le whatu ainga e ese mai o tātou lavalau whanua i tu tono o Samoa. Ia pei o lea ua maua se awanoa re nei a fiafi mātou te whasoa tō toru tuai ia wā lau tū tāla le tū lai se funu.
Elelei mea uma wai ai Yesu. Afatasi mai a o te filemu. So se ngā luenga pulelo matai o te loto atu fili mai sasa sisi potonga po matu. Waia sila pia poletea itu. Pule mai lo matai o te whaia pea. Olo finanga lo olo tole. Whafteitele le atua lo matu tamai. Aulia manmanuia le nei afiafi. Ua te ali tu lau lata le se fulu i le pō. Manatu matu te ese mana malama ua ngoto atu le la o ngisale nei tu lalolangi. Au le vi inga e fui atu i lau fio no lau tausinga i le mawai lea mai mato. Te leo leo te pui pui te marutia e te mua mua te muli muli te si o mia lo mato. Ni ia oe whaavavau. Whaftai me uma, whaftai ilo alofa tuturi loa. Whamangalo matu se mawhaleto. Whaftai mo matu mafutanga i le atu nei ma pō ma paanga mai numa mau. Lo matu to e pō muli muli. Whaftai leola o e foa. Ia, a fio mai alo nganga e tautu lua, tiu te mawhaiwa, masani. Mawai le vi inga o lau fio matu mawatu ia te oe. E au a lava o matu tangata. Ui mangalo, me o malava o matu se maleangai. I lo toto pa ia Yesu na whamaringina. Mangalo ai o matu tangata angsala. Yesu ole mawala awai. Amen. Tātou te pese loa i le lei mea uma. Tātou tala noa i le amatanga mea uma. Tātou te tala noa loa i le mea pe tātou te pese i se pese whape e le lei mea uma. E le lei mea uma ia pe tātou te whape fo. E le lei o mea uma na ye o mana ia whai. Olo o tumua i le lang. Tala nolo i le lei o mea uma. A Yehova na ye whai. Tātou tala noa i le creation. O tātou tala noa i le fuafuanga pa ia alu tātou. Nā i e peselea. E le lei o mea uma a Yehova na ye whai. Wa sila silatu le atua i mea uma. Wana whaia. Whauta foi. Ua matua le lei lava kene se. Mua a o lona foi upo e tos fumatas. Mona whai unga. Ua sila silatu o ia. I mea uma wana whaia. Ua le lei. Mana tua foi. O tala o fuafuanga.
e amata i le afiafi. Ioe, o le aso whaiutaia, i le amata i le tae au, e tau aru solo muri si mea tato, ioe, whaiutaia, o le afiafi ma le tae au, o le aso fōu lea, tato pe amata mai i le tae au, usu le tae au, mo toifo le la, tato whaitauina le utasi aso, i le whapena le whaiutaia, whaiutaia, e amata tu le afiafi, i le tae au, o le urua i aso lea, o le afiafi, ma le tae au, o le aso rona lua lea, o le afiafi, ma le tae au, o le aso fitu lea, o na malo loa i pifa pena. Tatu pepese la whapea, i le lei o mea uma, o tatu taranoa, le au te lenga, o le taua, o le creation, o le ngā ruenga fua alo tatu utua. Ia, o le nā, tui titi ia, lea ua sen tatu links, ia tatu paanga fo'i ma wo le nei tautua ma le nei o nanga, ia, mai ia ona o tatu amata fo'i le tatu por kalame. Io fa malulu atu, fai situ ai o le tatu por kalame o le nei afiafi, ia ona e leo toe nā ma le laina, ia lo o fai si o lo nei ia le tamitai o mawhanua. Ia, se temi ia na ngai me fo'i le o ia leo o ilunga ia le fionga ia leota. Fia mai ia. Ia e o le wo ia ma le paanga o mea mamai ale tatu tautua masani ia lau fionga leota tui vesingano le mamea. E leo ni malo, e leo ni tangata kou lau o fonga fionga leota. E le fou leota i lau tau fonga i lunga o le tautua whapenei. Me lea ia papia le awa noa, ia i lau fionga wo man paanga le tatu wala leo. Ia, se temi fo'i ia, toa i tonu mai ia le tuafine, le tatu afine, ia e whauau le tatu. Ia watuia le ia wanoe te amata whaafiloa i ilo tatu, sa fo'i mua whanua, ia watulea wanoa, ia a o tatu fonga mai le mamadu le ili nei vaenga o le tautua mai leo. Man whalolo leota. Ia, o te tautala ma lewa, afiafi manuia ia tātou uma o nā fo ua afiafi nā te loto titi o le tūlua o pō mao i nai i le steti tele o Amerika ia a mātou ia o le uanga ia tu le afiafi ia le mātou aso ia mana ia lau wha sinamanga lena amata i le tātou pōkalame o le wha isala elu e amata lātou aso ma lātou i le afiafi. Ia, pēla o le seangangal nā e whaftai i le alofa ma le angal lei o le atua. Pei tau atua i le angal lei o le atua o uma ona e sula ina i le amatanga o le tātou pōkalame. Ia, e toi whatalofa atua i le pa ia ma le mamalu o Samoa o lo whapea ona mai mo mai i le tātou pōkalame. E whaiva ese fo i le nei fo e afiafi ona nā ua lua tō lua mai nai i Amerika. Ia, e mole toi whaftai tele lava. Whaftai atu ia te oe o le ulu o le tātou pōkalame nau sunga te le epa whaftai li o sua, ia, ai mai se fo i le whalitua i le taunga mea ina o le tātou pōkalame nei. Ia, ma le whafunga anga tupu mai e o Samoa, tama mo lātou ainga fo i matama. Ia, whapea fo i a sunga i whawhenga inga o lo whapea na mai mo mai ia mo lātou whalitua. Ia, tainane fo i le pa ia o le loa o le au mātutua. Ia, peia o tāta nei o le au mātutua e whaingo fo i lea o loo i aile tō whā ma le utanga. Ma lo whawhitai fo i la o tō sangisangi mai le tātou pōkalame. Ia, e mole ato i la o whawhitai tele. Ia, ma le whatalofa atu fo i sia uo futialo ato nio. La ia se tei muli ona pai la ia se whamtalanga i le ua foi maftanga nafi. Ia whapea foi si ona whalitua o urima sa nganga. Ia o urima o se toi lau. Me ale leo te whai atu eitu le epa i le tātou pōkalame.
whaafonga ese lava ia le to tele atu nu atu motu o lo whapea foi ona whaafonga mai nei teimi. Bato ila whaafitai tele lava ia te utou o lo whapea ona avea pea le pokalami. Ma pokalami e tau te whaafonga mai ai. E foi nei uso tu walu na mātou whetau whailoa ia. O le tala foi na mana ia pokalami whaafitai tele lava i le pokalami o whapea foi ona mawai foi la tau se mamaanga foi i mea foi o lo tupu lalangi a mei Samoa ia wae pole alava e peia au tilo mai uma ia na ia tunu ula iti ia tātou Samoa. Ia peo sea u whatoi whatalo whatu na pule mtu mua i tu au malataua a ingal tai malwa o fonti sua malwai whanua ia o sa ole msaleo mua malela niuna sa lua ia whapea fo ili motele i tutuila ia whapea fo i o nā tātou uso mai manua ia whatalo whatu tātou pokalami ia te utou malava whamalo whaftai. Whaftai leo tā ia o le alaba e whapai mai i lo tātou tunu. Abe lua foi ia mase tatu tala amata ia o tari ai ia le tofine ia mo fanua ia o le nei anga fiafi nei vanga o le fiafi ia after le foi la ua manino ia i ngalu ia le tulanga foi o felo inga ma maftanga inai lo tu foi vanga lo langi o e malia wingo le langa leota ia pe ele ngatele pe ole asola tangata sa ole le o matu po mulmuli nei ma to fine ia nasionali ia taiwa en ia le sia so o tu mai fo ina ia o nga fa tai ia tua o mai tau ia tu vai tu peso le pe ele un qua fa tele na maruru o tu a pe ia o matua i tele al malulu a le fo ua saudi munga nei ale fiafi na so ato a faafua ti munga ai le tim ia le la o amata no te olu mai uanga ia moe fo lo fa pe na malanga mai sauni malanga mai Samoa ia tanga leile o fu ia fo e ma fanfana se o fu ma fifia ona tanu mai mlai valele ia e sale vevela ia te tonu mlai valele ai te saulo i fafo ia tai alo o el malulu o se fautuanga na e batu tatu pokalami. Ina yo tatu uso ma tu whawhine o lo malanga mai Samoa le teimil nei, taunu mai se teimil nei le waweao, ia, ma tai au fo le tai au. Ia, malo, mana tu le ua, o batu le ua ngai mai i tu whine ia mo whanua, ia, te tau sero mai lana kamela, ia, ona, ole avanoa. Ia, ole hase tala lata mai na ia tātou ia o te roa i tala i le community a tātou sama. Ia, wa matua vevela le malanga le palmia le whatua umatu nei. Ia, wa telefo i tala mana naia, tele tala lei, si le tele tala lei lo tala whaale lei. Mana ia. Si ia. le tātou o i tala lei. E ka kia ia kala whaale lei, e leise me ka kou me mowai, e leise me ale tonu e mowai. E ngā rea soro muri e o ka kōri me mowai. Mare paule me ole nge ngoi o ka kou, pia ka kou so i e kua inga. Ia, le lei whaftai me nala, le lei tatu a mata whatasi. Ia. E sa o manatu leo tauna, whaisi tele o pisi o maui ni, whale hei tele se mata mi, a pei le lea le lo a mata mea maina. Ai mese al whilo inga, a se ia batula wanoa o le uanga mai ia mo whanua. Ia, a whio maia. Whio maia i le tātou, yo e tātou, nanga nei ia lau whionga ta maitai. Ia po lau tō whā mo whanua, lau tō whā tupai, ma nei aru la Mrs. Brown, ia ile nei fo ia fiafi, ia se teimi fo ia ona, whailon mai fo ile mo whanua, ia, mea nue nei awanoa, mo whanua te whaarua, uma ona maa mata mea ma leota, ma whaarua. Tā lofa leota. Ia, tā lofa se o lofa. Ia, le lei whaaftai le nei e wanoa. Wa maua le wanoa tātou te toe whesila whaiai.
Ia o whapea ona tātou whasoa, whapea ona tātou au ili, telo ni mata upu, me o tutupu, mea fo i ole a tutupu. Ia ma mea sa tutupu, mo muan whatalo whahatu i le mamalu a tātou paanga masani. Ai mai se a fionga sunga whawhiangainga mo lātou whatua. Ta māma tina mātutua, i te tono maota malawa, te tono maota ngasi, te tono le ai tangata mātua. Ma so se mea lo maua mai ai, le tātou paanga, i so se tangata lango tātou le tio. Ia le nei tūla, mo moli tu la wala whaaftai. Ai o te le i amata loa tūla epa ma leota se mua lava ona o whape atu. O te whawhetai i le mamalu o Samoa i te tono al malo o te le meleke. Ai maise le pasta manuao mawia ma le whatua ia ani. Reverend Samuelu Afutiti ma le whatua ia mane. A fionga taula papa Afutiti ma le whatua ia Teresa. A fionga ia Masoe and my bestest classmate Martha Ahoy Smith. Ia classmate ia veo patusina le au pepe tui Samoa, Emmy Robeck Hunt. Ia sisters Julie Alangi, sister Sarah, sister Ile, ia and elder Isake and sister Afamasanga. Ia tamaita isa ia seu manu, Sialingi, whapea misa mati, ia ai mai se foi ia le uso ia tā lai tu Manwao Smith. Papitoa la le whawhitai i le tausonga ia Anna and Tom Fredrickson. Ia ai whaamuli ai se whawhitai i le tā host po o le fionga po o sunga tu la epa ia whapea le whaitua ia soli ma le whanau. The last 2 weeks, it's a non-stop leota. Whailoro le uwhangale wa le malolo ai masi. It's ongoing. Te ala tai au, either breakfast here, lunch here, e uma ele aso. My goodness, we come home tired, but it's an amazing experience. Ole tawalunga ole mawhinga malanga. Ole aveina le sunga ia tula epa malfatua ia soli. Whapea fo i tau sunga ia Anna Fredrickson. The most amazing experience ua o tā whia mali'i e tā le mai tā polo o Donald Trump. It was an amazing experience for my husband. Tell you what, it was like having a toy for Christmas. Ina ua tā whia. Ole alu e tā malai tā polo Donald Trump. That was an amazing experience. But oi lea, ia nā ole tulana wa tulwhaftai ai le amata loa le tātou pōkalami. Tai mawhanua ia le ua amata mea mai mawhanua ia e le ngata lea whaftai tele foi. I le tamaita i whausia ma le au whaingaluenga le poasa restaurant lo Samoa ia pe o Samoa ni ngalo tu tasile au nanga leota e o mai nei America ia ole this one of the original Samoan store whanainga food store me ai Samoa me ai vela me ai io e lunga o e tutono ai o Kasone City of Carson io lunga o le street o Main. So, tasi lea whara lo whasi umi. Lana tautua i community Samoa. Ia na matotua nafi. Ia ai fo i maile le matou lunch. Matou lunch. Ia mai isi whale ona o le leli o junior poasa. Ia male o whainatanga. Ia elangona le whatauwa. Ia. Ile ngata ilea ia e toa te lea male anuanu i lātou sa sosoni mai ia oi isi te mai tai o le Asia o me tina matua o le Asia le sosoni mai foki.
Ioi, to tele ila tona fesoso ni mai ia Maria Paulo ioi ma to tele ioi se temi fo ia ona fa mautu leo le lato wanga le lei ma le lato fesoso ni mai i le whainga malanga ninga te na ia leu tolo lau e tātua whenei ia le te leo leanga le lei o i lato ia au mana tu se temi fo i tu e wha au le wha ngai le masino le ngang whaftai mo i lato ioi ia Leota, o whake atu leota. O au e whate ia i le to a tele o i lato e moli mai se autostusia i to tono Amerika lato te lango ina le tatou pokalami. It's an amazing experience le to a tele o isi o le whato au i loa ai o isi o tāmata wa o ngā whaatasi. No le lopo o whele tu langi wo o iai. A le wa a vea lo tau no mai nei. O le wa maua ele tue mo le so ta inga. Ia, tu lang foi la lea. Wo o lea la pui no whati atu la e pan malmata o malanga i Vegas. Me siri wo o i le Sin City. And no wonder why they call it Sin City. Yes. Wa o fale i le fatal malo tele a Donald Trump i Las Vegas. Oh, nice. Yes. Ole mori maufu re na paulena ole fonu paulena hotel le tele mawani masini ta alo. Yes. Don Las Vegas ato. O tele o fatal malo ma casino sa mato fale iai. E te fale tlo ta tangi solo mai masini. But when Donald Trump's hotel, ili ai te gambling e iai te tonu it's amazing for the tono le ne fatal malo. Everything old. Yeah. It might tala malanga, but ono tato taiti ia tato matalor tato. Ioi, ia manatu o leo la foleta pamomua i le tuangane po le uso mai New Zealand mai Aotearoa. Na pio le tau up to date o le tele pio ta ore sa tele pisio ta o ta fa vale ai fa le tele se study tatum tau e va tuia leva no i lau le ta mo le no tau ne ai o le so ta fa peata itali e le fa la le su sa fa taluani ala o te ne o tu e tolu tangi o ye ono tangi 6 counts of bribery pai le leua suatanga against tu ya ya se mai se lua tatu amatai si ka ko a maka ho ia ka mavivila nga mana ia le saya ia masalonga i le taimina no feoso ia to luale e afu e tau ba na ia la masalonga fa pia e o tau nu mele o le fano no te le afu le ele o ia se lo fai i tangata nei la tu te fai al mele ma ele o lo fai a Samoa wana lo fai a Samoa se manua e fa fengo fie me uma o le la uma tu foi lua fe los fulun o le ala vai e fai a mene o paloka ma fai fa tosina mene te le ala te fa no nga le o ye wa o te lo ale me te le wa matana nga yanga ia lato suya o le melento tu final tu pe sapata wa o le mtau puna mua mai to inal temina na fai ele paloka o amata paloka ai amai lo to ina le mel na fai mai o tu fatonu al tu pel temir paloka se la tu fa no le wota vai tu fo ia ai o tu pom ta mali o le tu malo ale fo tu mai e ko fai ngai mea ia kai lo e se lua finangalo ye a lo na mafu fo mo lo to na ye te fo ia le la vai le mea
ai tatu alu ia mole manuia o le tunu, mal manuia o le tu malo. Mali. Mafano? Mana ia le whasoa wa mai e le fionga ia leota. Moni e whasoa leota. Ua le aise alofa i le atunu ai mai se le tu malo. Ua sisi fo lava le fua tangata ia. Talo e o lea. O le tulanga le fai e to inani o sai lele. E mana tua. Le fa pena fa amanino le le CEO whainga komisino whainga palota. O le tupe le tufa. E le o se tupe a le atunuu. Le o se tupe sa, o le tupe sa fata. O le tupe mai a usila. E le o se tupe a le malo sa moa. You know, it's rightfully belongs to sa fata. It's just the time. E le fa pe fo ile na time fa pitoa mo le whainga palota ina ia whai e se whato singa. All along, we'll live on a yellow process, it's a mafai in a release le tupe. I ono le tupe te le tupe. Lela ia inga ia sa fai i le vā le malo New Zealand. Ia whapea ia le mtanga duenga o lo ngāwha tau lima ina le whaso ino le nei tupe. A le whangon, le mawhai lava le nei toe ino sa i lele. E oso lava e whaososo. Ma le maua se toa o le tu malo. Ia mai se le tunu o atoa. Ma lo faftai ona o le mele au mai e ono primary complaints au mai le le lofo ai sa wai. Ai a fua la le ono le o lono winga e le na o le tupe le a sa fata. Nuia ye manisi me tu atu le tupe sa fata. Le se finanga le. O le si me tu pa i maleota. O le na declare mai ai limoni. O le mato sui le ua. Le ua. Declare mai la pokalame ma pulotu e. O le lato sui. Ale e tatu te manino le leia. Na au mai ai lunga e lua sui tutua tasi. Tasi fatuatua i le tua sam. La se rufinangara. Leota. Te le po nei mea umau. O tūlanga la vole tupi. O whioa i fwoi kama i e whiawea i sora tupe ma whai e tūlanga whape i tangata ni. Lo uloa i eitu le pa, po le a lava tatu tong whai atu e. E ta taua ono i suasi na mea la kiki a mai e whai e le ono lea. Ia, o le tasi le o tato mautinoa, o le tasi na. Lea e, ia o le silima. Ia o mea umanga lai o ka mai e so sai li fo le mai e momongo e tonu i. Te ofo i le alofo nei tama i o limongi le tonu. Te ofo i le alo lofo nei sui i tau wale i le tonu. Le al mea wale ina son fai pia la whapia. O le ale mea le tonu e maua. E le upu fo le. Awa te tau tū lau sa olanga ke oki ai. Ai alu lunga ta vale, ai alu aku lunga le awala, ala e saulis ka vale i lau lein. Awa kau kulo sa, o so i fafo. E fa pena se vai il mele, ua malo, tu lo. Nan mela to sa i ia mau mea. Ai le tu lo, le ua alu le la alu atau sanga talu na alu pa engan ni. Le nei la bai fai ni mau mea. E le se me le al malo, le se me le ale tu malo mo. Wa na to e tau le mau atu i le uso ia. Le ua ma limon, se mali di. Ola ele me ata tu e mo i le me. A fa pene la e pa ut ia tu ia. E ma fai nga sa o ile ua kai mi nga ke ua kongole o palmeni. Ele to e fai le si foi palo. Ma fanua o la so fina ngalo i le declaration na o mai na le to e lua tuto tasi fast. Ale pe fo nga mai e ele sui o le pipi na taupa. Se sa noi. Ele na manalaina le nai tu la epa ma le ota. Ona sa manino lava nisi fo i whatata noanga. Le sa whape ai. Wow, na o sa iri se lato sui. Ai ole a ave fatu to atasi ona isea. Wa atu ngalu ia le toi ino tu la epa. Wa le la vama siasi.
i le whai o lato sui e le malo se by election. Ia le watula i mai e loa la le fo whai a ina i a le ale melo e walia e mai fo le polo kiki e le lea la lea. Le polo kiki e le lea la ao sa ili masei. Sa ili lava ni mea ina ia whai ai whaapea a mea wa iei ni whaato sina. Ia na manino fo iai le i whai ngā pālota. Na lau maru ia solo ia le toi ino tula epa. Mai ia lewa whai le whaato sina o le wo tufa le tupe no des. Ia mana tua whaafonga anga Samoa. E leo se tupe ale malo le tu ia sa whata. O le taui mai le malo New Zealand. E leila se mea la a whai mai e whaato sina. Ala ame tupe. O le tupe tana ame o le manuia. A le tūlanga whai la lea ia lele ua. Ota. Te o tangata matua e lava tau wha. O whea la a whai. Tau te le fia i le manuia wasapi e tau i tu malo. A le whai la tau wai whai le masei. A whai la e te malo pena sau no le ota. E le whape o ko meki e lo walu i tono palimene. E to e whai fo isi whai ngā pālota. A whai fo i ai tau te malo. E le e a i ale polonga le HRPP. E le mawhai na tū malo. Malo whaftai, a le asiru sila. Nasiru sila le ota ma whanua. I le tūlanga o le iai o le afoi. O le HRPP le pālota, le whainga pālota, le pa election ya. Matua i mamā lava le ai fōringa mai. O le HRPP le tu leia mai i mataapu nei. E mwhainta tu whangaina le upu o le whaoso mai o tangata nei. Na ia a maia ia na si tatu wa ilo tele i nei tu e ngā mea. I le whai peo le HRPP ma mea o tangata e whaalawe lame tonu. Ta whape whaita ita sa whatarua o le a sauwhia mai le mea o le toi ape i le whamsinoa. E leota. O te lo le melna le tau mu whai i le malo le o iei nei. Ina ia ato le lua vai tolu ina i pāsia se tu la fonu. Ina isi ia i lunga le nampa o tangata fo i e o iei le ia ngā nampa so i e malo i se pāloka. Ia, ona mawhaila ia lea o nā lua alue whaile su. O le teimi nei, whai ngō fia ia ngā mō le afa. Awa ala kwa kalea e whapea, ia e lua afe ia kakai kongo le o le mato i tu malo. Alwa kuloku wha umala kupe le afe lima se lau. Mau ala pala le afe o le afa o le lua afe le ia. Wa alwa ilo inga le le su. O le mela na le tam whai ei. Ele o se si ai tu le tam whai ele malo ina ia mau ala lua vai tolu. Manisi fo o mea fo i. Ia taitala tau ia o te pitau a fo ile mele te lua sau no mai. O te tau al te mi nei ona iei se tō whā ma siu tanga i tāta mātua i e tā moe nei le i pāroka i. Ia. Mane, whātai rota. Na tā ue mo whanua matarungo mua le tūranga tonu ale wa e pa iai. Se whainga ia a voi tele meo leo i whamsinonga. Le lan na matarungo mo whanua taruai. I le tūlanga o le sitia o le whainu mera e mwhaina le tonu alawa e tā ue. Ma whanua. Se whalau tele si vang si whamuni. Moni, o le tūlanga na iai pe na tā whawholai se whontanga me le fionga le li pānia. Wa whai ngō fia na au sia le afa o le whainga pālota. Pena sau no le fionga ia le ota. A whapea e rua awhe ia tangata pālota le tūmalo. E mawhai ia le candidates le la alu. Na sau lo ia latu i tua tufa le tupe ina ia maua ia le afa o whainga pālota ngi. Ia na nofo lola ia whaatatali. A malo mai la o le alu lola sa ili ni masei nai tama i mea ina ia mawhai e nalu e avele su wa le wana au sia le afa o whainu mea. A le tūlanga e whano no ai la. O i la tau la ia wa whai mamoli mau. Le wa whai mamoli mau i le su lea, le counter su nea. Oni moli mau sao, oni moli mau e moni wha maoni. Le whailata tau wō wha tūlanga pei o le mea na mawai nei ia vai maunga tonu. Le wha tūlanga e wha tauri te tono whale ali di taksi a. E langona e whano noa. Langona e whano noa
pe ona sa no le nei la tu foi le nei tau sanga la uma le wa fai wi ia Julai le foi la uma tu nei tau sanga o fai fito so ai fa pautolo nei fai nga parota ai wa ta tau na fai se tapu fai nya wala ina ia mau ai se file mu to tono Samoa ma alu I luma ngaluenga lelei ma tina e lo tam fai e fai nga mano a wale mania pe no fai atu e le o malili e ia le ua ma nisi o lato e le manuia leo fasa fu atu mo safata fai o le back to school o sau I te tono o le 2 miliona leo fai o le poloketi le fai o fasa fu atu le manuia I le manuao le nang mangoto ngata I fali o safata wa matua o loa lu le tu malo move on yei nisi ngaluenga lelei maniati na lelei o le ata mo fai ia le fionga le li fan pule o tula I mai a wase manui o safata fa ngale nei ia fa pene yan to so le fa pia le se manui le se file mu ma wan o lena ta ua le fionga le li fai pule tuia na no fo le ia lo na fale ma mata tu o fewa I ta vale le ta pipi ai le se suinta mo pe o le vainga whainga tāle na o le tatu te titiro ia. Lono winga po se mea ua sui se tactica le toi ina whare musu e ave se sui mautino. I whaia ina fo. Na se rua sila to ai tu pai. O la sau wawai I lea tūranga o le nofo atu o whai pule. Ai whia I sui ora. Alo a maletangi ave whai pule na nofo mata I la tu whai. mancho fo ilena sa no le fionga ya tu ya ele ai sana iti le ni wa mene le motele le telole bi opama ma ai tu inga I la tone e ta wa pe le uta manino e tu langa ya tu lupe a ele I ave tu lupe nei tu pe tangata nei o langa komiti le wa fai ma fa te inga le ya sa fatalua le ai se komiti wa le mene e tele le numia ai o le tūlanga la le pe ona Samoa na mai le fionga le li fai pule a o fai le nei tūlanga ole ia wa fa me fole sa tu mo feto lo fi pe ni I to level po e o I u fa le o ainga me tonu ala le te feto ai o mai e lai te tonu I le polo kiki ele ale fai e to ino sai leli Leota, tōwhinanga. Ua te tau nei o na tātou wawa ai le keis lea na whai el pālangi lea na luatu I nei. Ia. Ia. Ea I angi vevesi. Nā le kasi alwe siri o ai le leo lea nga au maia le mtau pule. Si sa awa lo ia lea nga awakua ia le mele tau an toi ave lea pili. E pio le keis lea ala au lea mali e toa mai la tau. Len toi awatu fu el tamale o limo. Lea tala le. Kasi ave siri uma. Wa te tau ana whaini whaamasinonga whapena I mei o waku lawan moli mau ele kalawhenga I ku. Ina o le mele na whaine. Walu moli mau, a waku le whasipepa, wha moli mau le whasipepa. Se wawai ei, o te tau ana wawa ai fo I whaamasinonga. Anga ua sa o le whainga mainga a makanga le whaamasinonga o keisa sianga umaku. Ire koe o ase me whapekungo o ile whaamasinonga. Manei. Moni sana yo tula epa. Ia. I o I le wa whai ngō fiema mausai o li mongi mai lato nei. Na le umata mo tamu moe. Wa lato le loa wha senga le mea mi o tonu ma le mea pepelo. Mo le polo ele lea. Le na ngā mai a fafau o e ave. Ia le vaila le matanga talisa o la vale whamasino. You've been a senior lawyer and you are very unprofessional with the process of the court. Masalo se temi po le asonga fua. O tatu whaarongolongo aila, I churches iwa mai, I morianga iwa mai, langa lena le mai ya, e ono, e tatu tele o mautinoa, o feo ta atieri ia le ono le, a o so rua fina ngalo, le anga o lena ta tino ale le fionga le li fai pule. Se tatu o se iwa ai, po le hafu I se winga o se palota e ta mama.
I le ein whaatosi, le fwoi tatu vai umalava i le tūlanga o le fwoi ngore mea, le roadshow. Na ofi ai tangata, e o i se whangu vai. E le i whaatino ina se metasi. A le ase mo tau masaro saloa, o whera me whio sofi mei le ono mea. E se mai le se 4 milion. Mawhanu. Tula e pa. O i le lea o te pese, o i lea lia e mai e le polo kiki e le lea. Le tau lama lama sa ili masei. La foi la fafauni moli mau, fafauni mea mai e fai e se molianga faasanga i atu ia. Ia. Alo fai. Ia, leota, le aso fina ngaro. Ele sa o nei mea, la uma tu foi nei tau sanga o fea ngai a manei mea. Ai, ato e sila i le mea leana pa ua i nei, le tamale o leana fai nei alvai mga tōn. Ato au mai a le mea mai le pāloka leanga ke angi. Ia. O ai lai pa ui e le mea lea, o whamasino. Sa ta tau ia la tōna whapea, kule ai, awange koe a mai angi mea ua kea. E whai i le mea lea. E se lo whanau noa i le mea lea o i whamasinonga. E o fo ila ori ia lo ia. O le akau kuli lava i le lako client, ai le fautua ina la tō le client. Ana alo rofa fo ila tō ia i a Samoa. E whai sawa le client, maali li. I li kalawhia ngai ngā mea kau keo e whai. Ia waila e matanga al mele oi. Te le epa ma mofanu. E sau e lunga wafo o mātou ia i tutonu i le board lea le. E e taimi e sau waila me whapea i lunga i lo i a Samoa. Nga sau rana koe ngā mele, whapea mai. O whea ngai umai e kamale. O whea ngai umai e. I al Pasifika. A o mai lai ngai e mai e practicing e. E le mwhinga practicing e. E o leia toi a onga lei nei Australia, Amerika o New Zealand ma o i Great Britain. O le lawa mai imal mahata ngā te leo lo ia i tonu i o Samoa. E whata ala whonga le mele e whai mai ele se ori ia se o songa whaia mako ia ngai mako lo ia lango o ngai friends ama. Ba ai le makanga o Samoa. Ba ai le makanga o Samoa. Langa le amai lungo o mea ia mau te whaitau i e. O le amai sao ai lunga le palang. O le whapea mai, se lai ki oa a koe o mai koe a o onga pea o mai ngai practice ai ngai. Lavo e tau a mau lalo i ngai fwoi. Ia le ngi beskele ai o Samoa, le ngi beskele i Alfua, le ngi beskele ai o i Fiki. Ma i Vanuatu ma o i isi muko o le Pasifika. Kau wale inga. Langa ia, langa o kakai i umai ngā. O ngai whapalwale a lau ngā mele o mai tui. Ma vanua lasu sila fie le keisi lea. E moni saunanga leota. O i e tau mawalalo i nai i a universite ai se a ona o le lesa i lia le amiotonu e le loia. Ua mua na titilo loia i le tupe maua mai le client a wana le whaia o ngā due diligent duties as a lawyer. A ma losi le o sa o le whaia o nanga wha loia. I mene le tula i mai nei. Me whala lea pēr sa no leota. A mai lai nei, e whainga tāna lato sa ilingi ngā luenga whaloia. They have to go back to study. Ina ia mawal whaspepa e whaamauni e equivalent le lato to mai le no mai malato mai isi university. Ina ia mawhainga o ngai nei. Ia tūlanga la lele tūlai mai nei. Na alu la i o le tala mata wa lea i le atunu. Ai sea, lai loa le me tau na whai. Ai o whaasiri ala tau le tupe i lo le amiotonu. E mo ia o talau leo ato le vai aso. Ona e sea tatu misi tatu pokanu le tute. Ala so fina ngalo li mo whanua i le tau mawhai o li moni i le liuina o leo o ia instead of the policeman. Manatua whaitula e pa o wa masina taluai ina whato aria e lava o lewa mana o ia limongi e whaile apili. Lena ta atua ta pokalami. Wana mua whaasala lawe tula epa o ia le a ia apiliina le whai unga talasa. Lena ta atua, how can you appeal? You were never a party i le whamasinonga. Lena rai se pe pelo fuafua au wale tau whaavalea i le atunuu.
Ai mulmuli ane ai, sau loli mo ni la fai le pili. Len ta fata tanoi nai. Fa finga pili wa uma ya aso na tu mai e te tau ina fai le pili. It's out of date. Secondly, fa fena le fai le pili se ilonga mali lia ia lu mtanga renga leo. Onga o le case of prosecution. Malia mai la le for le attorney general. Fa fena le fai le pili. O le fesili el mafau tu la epa. Ina wo o le apili le officer famsinonga. O le lo ia na authorizing le avele o le apili I o. Wala nga tatau na avele attorney general e amai ele fatananga. Ale melen tu la mai ne. Sa le tatau na o le apili le officer famsinonga. Non-stop from the beginning. Sa le tau na o ia na. Awa aila ia ile corrupt le faye. E limongi e mai se fo ilanga ia lo ia. Ina o fesili famasino. Pena mai se whaatanganga mai le mtanga renga leo. Ai tali le loia e le ai. Le si le loia le mea. Sa ta tau la iaia na ona tau fia le apili lea. Sa ta tau iaia na whapea ti alimoni. E le mawhai, wa se ilonga e saingi mai le mtanga renga leo. Pe saingi mai ia le officer le attorney general. La mea, le ai. O ina foi la le a fa fonga mai le fionga le li palmia ona olana mtanga lenga ia le official leo sa ili manino po ai le tangata na ia aveina le apili le I all official famsinonga because it shouldn't have happened sa le tatau na o le apili le official famsinonga sa le tatau na I totono le process from the beginning mana ia tiro mana tua po I whato aoso ni ia limon. Ina ua tatu ta pisa atu. O le tangata mua na oso whaile la tapena le apili. O tula epa. O tula epa na mua oso e whaile apili. Ai le aisa nei tutangi na whaia. Na kako ka pisa kua oso ni limoni. Tia mai siru fina ngalo. Ia. So no o kalame fa manino to ia tula epa. Fa fena fa vale asa mo ma e fai mai e tele fa le apili. You were never a party. Yes. Ni so na fa au. So to le tau fa vale la tunu. Wa manatua o yo ma poto ma ya ato no e poto e yala pio. Mana Lota. Te le po te filisa no to ina le langa o le to tele lai tonu I o. E o umba le me fa to ina le. O le mena o te filisa no to ina le o. E o ilo ia la e o. Lai malamba lele o le ia. Le maka nga o le kala le palangi fa ye. Very unprofessional. Na e alu te a onga I le ongo kausanga. Ai sau fa ku lo le famsingo ia o very unprofessional. Yeah. E vai le maka nga o ngame. E pe tau kau koe e la oli ia. Ai ese le maka nga I lungo le level le o me ia lungo I. Le professional side of things. A foi aku ska ka ia o eva penga very unprofessional la wa mi o le ufa. E mo kwa le kau gila vai la ufa longo ia le ko ngame. Ai fai si lo ia sa mo. Kai lo I. O ke le lo po wa fai el palangi le se palangi ngai le ko nga kala fa. Very unprofessional la me le wa sa ufa. Fa fenga le lo le kulafu. A o ele ke ngofo kulafu. Fa fenga le lo le fa kulafu. E sa mai kongol palmengi el be fa kulafu. Ai fa fenga sa fa ko nga me le fa pe. E ui mai ko fa pel fa ngome. Very unprofessional. Dai Lota. Amo fanua. Ana fa pela o soloia fa wina Samoa. How would you feel? Ina o fa pe mai se si unprofessional e ke le manino ia nga faloi. O le shame. Yeah. O le mata ngai, la ngona le mata muli mal mata nga. Ona tulanga la le nei. So se lo ia la va e faile tau tonga wai loa. Mo mua o ngā lulu e te tono le official lo ye sili. That's where they have all their practice ma mea uma. Le la o e lo faia la tau private officer. O le tulanga fisili la. A o whaafofonga mai le Law Society a Samoa. Isn't this part
o le taunga luenga as law society. Le o tau whaafofonga i le process very unprofessional le o whai e nei lo ia. This is part o le taunga luenga tau te summoninga. Le ase tau whai unga i whai e to inga mea whapea. A whaafofonga mai fo ila i le CEO al mtanga luenga le justice via a ngā i le whaamasino sili. Is this the kind of process accepted o tau i te tono le court? Le le whaoni ma le sao o lo ia le lātou te whaia. Because if he was a good lawyer e abide by law, ti ngā fo i talinga ma mata ia li mongi whai mai o mātou whai o tu la fono, le ala toi ngā tu la fono le tsau e whau. Corruption. Toi ngā mena le te sau ni e whau. Ia, tu langa le iei. O tau ale loia na wha a sa o li moni from the beginning. O lau talo sanga le te mana o iei, remove leo atu o. No one has the authority. Straight up. No one has the authority, not le officer, le attorney general. Manu whawhai leota. Le tūlanga o le lau sila i le pe o le mea laua au mai e mo whanua i le bā o li moni ma leo. Te tau sila fia ini leo e leo wha maoni lo lato vā. Le pe o ta whiri sau noa li moni ai te mi le vā ma leo. E se wheso ta inga te tau sila fia e wheso ta e li moni anga i leo nei e ini leo o lo tūra i pe tūranga whape. Tatou umatu le pai ei umau tatou a inga i tonu i leo. Iei fo tatou so ta inga i leo. Ai a tatou o a tūlafonu. Ele foi on tatou tango fia leo la e tonu i o. E fo i o nephews matangata lai tonu i o e lai leo. Ai au en tau whapene. Ele ma foi ona o vili e ka umai le mea. A o le tūlanga leo i al tamale. Sole. Koe ke le lo whangongo. Wa pe e pule ngai ai o leo pule i whamsingo. A lua kula vai aver kanga ka e fai el mea le matu i le tupen whape ia vai e a ma. Alanga e lai wha moe i lo ia alanga ke lo yo. Ma charge lai kongu yo. Lai wha moe i leo ia e o mai a mai me. Ia whese mea e sau voi lungo le siang poka la me whape mai. O whawe whea o ngale o le apio la whamsingonga. O lea nga kangi ia longo o le komisinga vai te minga. Ia whai mea o le mwhenko e mōsinga luenga longo. Wa fiu e alu susinga luenga onga o lenga onga o le ia kangi ia ma mea ia o le kaulavlavea. O inga whai ako e o e whainga kan. E rei whaka ia lauli on mali e toa ma kangakai. E rei whai aku le malo, kako, kangaka o le malo. E o e whai kan. Le ai, o la kou anga o e whai. Lala me la inga koe kua i mai i le malo, koe kua i lauli on mali e toa. Male whamsingo sili. O le ufai mai. Po le ale me o ka ofi e whamsingo sili ia le mele awange koe ave i o le pio. Oi ala ave ala songa whai anga mea o le vai akul le whamsingo sili. O le a drag uma koe ama mea al malo. Malua koe mal palimia. O le sa palimia. Pa e o ai tangata e le tau o loa. A walua i el palimia e alu tanu noi. Mokano? So taufi. Atranga me fola e o ale alu le fionga le li palimia e tala noa. Le fionga le li palimia. He is a people's person. E le fa ilonga tangata. So o sesi ona olea o le manunga o tangata nuu lau tele sa mua. Ai ave se foi. La tote ave se ina. Ma ave foi le tala se fa pia. O la walu e fai ele fa tosinga. La walu e fa valea tangata. You know, it's so sad. It is so sad. Alala se lua sila i le lau te lenga. O le whamisinonga a Samoa. Leo tau walea. O le mea moi o le upu tau te tilo i ei. Leo tau walea. I le whaiunga lea a le whamasino. Leo a mai. Lea se lua whautuanga. Mo le maenga o whamisinonga le tatuanu. Leo tau man whaloi. Ia ui atu le pa e tātou te le whatonua le whamasino. Moni. Le whamisinonga. Paule mea. O le tātou tua lalo lea watu iei. Whaia ni mesa sao.
Ma fai ani mea e ono tupu ina i le fi le mu o le tonu. E maa fua mai ai o ia oko. Le vesi ai ni. Ana avatu toi ngā cases whapea ko vaia koe le tala whea ngai i le va aia le tonu ma le va aia le tūla whonku. Kasi al kala le ai. Ave ngā cases ia. Mea nai ese e lo u. Tōlo pulo toi ina matutua yaso i e whamasino. Waku le keise vai, aku le toi ina e le, ia le whamasino yaso ia. Nai toi ina na. E kasi al kala koe, awange koe mai maualo koe mea koe a mai ingi mea whape kongui. A se vai e le mele e ne. Le aingi moli mau, a waku moli mau, e ese moli mau, a waku ia mea, ese uma mea e ke wa ai a kwa le pepelo rai whai mai. Ai whape whea ono continue pēr nei mea. Tai, mo whanua, tu i tele le atu nu uli moni. Tu i tele, ma nino le tu i tele. Ai le ai ma se mea la mo tatu te watu, e maru olo tu la i pēli moni o i e sao. Mea uma e fina mai. E o ofo i le mea na umatu nei li whamasinonga lena tongi e whafo le lana pili. Lena tam whaine. Au le lava e whanonga atu le tunu uilunga o porkalame e sawe. Whawhiti o ia lava e se le whaiunga. Nā se whinanga. Mone sau nanga tula epa. O le tangata watu i tele e na o mala me na te maua. Alale. Lena sau nei malona whaama walunga ma le amio pio le whatinonga le apili nei. Because the question mark, whawhena o le apili whamasinonga. I le tatauna o le whamasinonga in the full stop. From the beginning. A o lela sa wae e tala mai tangata. Fia whaailoa mai o ie mama. Wa manatu ali mongi. O ia o le whaamasino o ia o le loia na te whaia uma whai unga ia. Wa tu langa ngā letu lai mai nei. O le fōlinga wa aia le nā. Wa sau whapema. Wa mai ai. Le wa o le whai unga ngā whai le whaamasino. Le whaamasino ia talasa. Whai mai na te leta lia ina. Ia o ai ia na te leta lia ina. O ia. Lala mai na le whai ele awala mama. Pe a whapea o na te sila fia o ia e mama. Awala mama lea. You were given enough days e submit e sau apili. Again you knew. E le mawhaina e whai e tasia o se apili. E te amaia le authority ma le ofiso leo. Ale al melentu la mai nei. Ma wa ele dirty player. E mana ave ese mai leo from the case. Every place aina ia. Lala mena le alu e la ia whailanga tani to atasi. From the beginning o le case le nei. E na alu whaaulu. Langa tani lalo ni tanga wenga leo. Le ana le for whamasinonga. Tātou te le loa le tami nei le tami longo. A le lalo uma le o le mtanga wenga leo. A mi o pipi o ia e fiu la vai fai. E o la vaina o malampo pongai o iai. Paftai mo whanua, leo tā. O tā ue mo whanua le sua whalongo. Ko me sina longo. Mori mau longo. To e tangi longo. Maua e whamasino. E a fia uma longo I mei e tōru. Leo alu e se atu. Lea se sofina ngano leo tā. E matatau le malo na toi a maile rile kito. Te lepa a whapene e whai ai whai lor keisle I atu au. Tau an toi a maitonu. Tau toi a maitonu. A mai o ia lea na iai le koa o le melea. Su enga o mai. O whese tangata na I oe e alu uli o tau whaatau malama e whai su enga. Ai o mai whongo koe ngof koe kulili. Se wapa ai la ele nā toi ngā mea. A le au mai ali mongi le temi nei. O le whai mai ali mongi. Ia, o ngā ua umanga ang whaambaung. Ia, o kuli. Kuli mai oi leo. A le ala o koe. Mai lai ele toi ngā mena. Pau wale mea lai mana o ele uli ia. Ia iai se mea e tua iai. E whape o lang kuli. O langa malo mai le il keis lea. Ia tu ulo e le koe whai se keis o le maliwa tu au. E le koe whai se keis o mea nei e defamation ma mea na. Ai whai se la tō afu. Whatau tonga. Wai o o whakauko. No mata I la po kala mea na po. Po tala tue na po e ama. Malaysia I le sa meo. E ngai wang kange. Ia. Nai o na tutulu ai mwhai mai. O ke ofo.
o ke ofo ngai la o fai ama o lo fai la fanga o lo fai lo tolo te mongi Nā, desperado. anga lo fa moni la vai lo tolo ma la fana o le banga ku un mele Yeah. le van tu un mele ale fai le silo tala male sunga ile male afionga ile ilpanbia e ma fai ano lo so ala puleina al mele fa sa o tangata me umaia ona tu ile fa pena o tātou wa ia Samoa. Se ese mai lo tātou atunu. I esi umatunu. Po le ale ma losi o kula fongo. Ai afa pe fai le wawhialoa. Ma ia tātou. O ma malilie o matanta uma. Ia o le a fai ese whainga. Ina ia whawhile mu ele tunu ul melea. Ia ma wha maangalo e fo ele uso lea. Tio lo le tua mga ia. Ia ai fai se mea. Ai le ai. Wā kiri ai. Le ala walualu. Wa vai ko wa pu wa kai mio o ngai kongol mele le la wa makang nga sa ulungo po kalami makang ye e fora fa no tu mele le la le ka ko me fa ku ye ele se me ta ko e fa o le me ai e fa o fa file mu le tenu o mo mengi alo el kan ngam mal mia a fa ye na se la wa tala mal mia ia tato mal le fo le tenu ono al fa file mu no le tenu ala mele ke e al polimia ke e le malo ke e le me ke e le me ye mai fo ia paulo el memo ola mai ko fka si mai lunga i me e pe ka ke lo fa ku e le lo fa ye lo fa ala ga le mfa ka ko se mai le me na la to fa ola me ala ko fa ola me ala ko fa le la wa le na ku pul fenkale dai lota te sila fia fo yo le tangi o le ngana mo fanua Lena leo tatu i le vaisua lea. Leo tatu tanu i alongo. La so fina ngalo mo whanua i lea li i sa whaima i luma to longo. Leo whaima lo ia. O lea se e te taua i le malo na toe afe i a iken kai. Tula e whawha anga Samoa. Lea la asa loilo i le hit and run o tu au. Yeah. Le a matanga lava o iken kai o. O iai foi tele o mea o lo iai lape la pea i le teimi lana au nanga. E ta tau mono mea e to e summon uma mai lātou e o le au ACEO masui komisina ia na wha mawai ai whaile runaway sailor. E ta tau o na to e au mai uma i lātou samania uma lātou ne ina ia whaile ami o tono le case le nei. Pea na tau nola le ota. Boy, that's crocodile tears. And that is crocodile tears. Yeah. Oi, wow, what desperado. Mai le amatanga. Ia, pe ona sa no le o te tau na le festala ma le fiona le li palmia. Ia, malia le o ta o fa pe atu o te le awai. Te le awai ona pe a. Taimi le nei o mātu o tu au o a o le tina. Iai la whanau. O lo ono nofo nei mātua. O lo tangi mai le ele le toto le la tama. They want closure. Alai mena iai. Well, lewa ono tau sanga wha a fiti. A le nei e malingi le loto nei mātua aso uma. E le fiawa ai i le la alo. Ia le turanga le iai. Le la wo o mai wana tena sano le wa pu taimi. Ua pu le taimi. Le la tangi. O e te tangi i fia. E tongi fafo tangi le nā. More crocodile tears. No, it's time. Faile tangi. Faile le saili le miotonu. O le maliwo tu au. That's where it's gonna go. Lewa na tosa whapautolo. Tele i la tona yeia fianga. A umana tua i le lau le mali toa. Tua i ato lupe le maliwo tu au. Wale longa sesi sa tua. Well, it's about time o mai e fo nei tamari. Fai ala to tangi mani ala to su ile tua i pepelo ino i la to. Malo faftai. Crocodile tears. Kau kia huna se ke ngopongo fo ye li mo fa e o so mai ia me fa peso. Yo ma kwa o se ko kai. A tangata asa no mai on tua malo siau. A lela ni. Watato mai mo umasa moa atala noa mai. He's above the cloud 9 and everybody's down below. You know, o ye no e lo uma me uma.
o ia sa o mea uma o ia mai le mi tonu. Oh, that's a load of BS. Ia, o te rota sile keisi o le whaatapitari ila kinu. Nanga lele yo o a ili sa ilinga o aina maliwai. Le tatu tira. Le na u whanongono ni na mai news mai Samoa. Ile ai masele o leo pālangi o a fia i le group fo le team fo le la anga ili sa ilinga le. Leo. Ia, o tala ana nai whea vea. Awa ilo fo i mea whapea. Ele wha iloa mai kamasasao ngai kami mai kua mea. Taku, tātou pōpole muam, tātou wawai. Awa o le palmia lea, o le minister o leo. Lai tuu mai e le whaatutuanga o menei. Ai, e tātou atunu, ia, whina ngalo malilie, se ono sai. Ka koe manga o kama fo e pāla vol ko unga mua loa. A lele ka moe. Ia, ono sai, se e tuai a e whai mai. Tātou ono sai. Ua tātou te wave tele wa a ka wave ngele whainga o le melea. Ia, e ufo e aistu langa fo lele umai funga o solo ia uma mea uma. Ia kako koe whekai whela ia lea. Neia. O le tūlanga. Nanga le tau tira vaenga o whamsinonga. Te tatu toe a whetasia i le maliu o sita maitai rewa umatuna. Ale e vaenga lava i o whamsinonga. Nea tatu pēne o le vaiaso ele te neile na tau a wheai i ram tau puta maitai o lise. Mara tūlanga na whamsinonga o lise. Ma whanua, la se latest o e sa whai moe. O le iai la sa o mala me maanga le case o lise, Wa le pauta mea leo te ilo e au, po November e le wala awai. E ta ilo iai pēna maua de ota se confirmation mai Samoa. Neota? Lea, ele ie se confirmation na mua mai Samoa, ana pauna o tala ie o mai tua. O le e wha sangtonu fo ilawa ia mea ngai o i le ia lise ma le whamsino, Tato mi ese la malise pe ape le ese confirmation. I le tūlanga o le mele vesi ai nei. Ne sa pai masui pale mia. Tatia ia le ese o lona tūlanga sui pale mia ma o le mata upura o pe o nga lona o minga. Ona pe o mai lungo se nganga amu. Le na whapea na apply le fionga ia toilupe i le vaenga o FTA. Nasa ufringalu i le vaenga le tatu amatai leoto. Tule pas o si tangata la vai e alu ini me whapea. Ia, sa ia la le manat. Anga whapea fo nei lai maua e toilupe. I o kele foi whamkalanga foi mai langa o le fast. Ala walu sa o lava le tūlanga la tau ia o le tofinga o tata i le mela no tauta o tama le toi lupe o tata mai tele. Tele foi ona whailunga la ia. Ai a whapea lava ele o le vaenga le e ono alu e whainga luenga. Ia ele la se mea la e fuona o fia ni professor o fia ni tata e o interview ai o te la to tele mo fo i ngaluenga ona ele fitau i malato ngaluenga e ngaluenga e ono fitau i molato ai so ia tatu te fai fa pena te ole me ele fa pe te poto ai me umala ele e ala o a fio de te le ala na te so atu vai ngalna e se vai ona fam talanga e fe ave solo fa pena dai mo fanu Ja, tai leota. Ia tu lepa. Ia nana e whafonga. No sa ili atu i Samoa. A mai le whamanianga. Pe pelo uma ona lea. O mai lunga pulotu ma whanotoi. Whai o le la lai. Pe ye amu. O i leo te wsiri ni ai la ia pulotu a o ia whanotoi. You are a qualified lawyer. Yeah. Do you expose confidentiality information? Yeah. Do you do that to your clients? Le tau. Ia o lela sa ili ai le whamanianga o whaunga matala leanga ma tau whaleanga le sa whai mai lunga le lua lai. Whapea mai.
Ia. Nea na alwe apalai ele ia fo ele shortlistinga mana. Lea te whai atu ele moni e pepelo tau whaleanga. A mai ele observer le whautua e mai e whonotoe. Ele i tapunia le avanoa. O la tatala le avanoa i tangata e apalai ai. Ele i whaatulanga ingangi interview. So how can you say ele i shortlist? Se tu le tau whaleanga. Tu le tau amu. E moni e te lo ia whonotoe. Au te tai tonu. Ai e maua lunga i whailonga o te lupe ia te oi. E ese le wala au, ese i e tangata malona whaasinumanga. Pe tau nofo i leo ta awhai ale o lau fio. Ai o to e lupe o tangata e te lelo na to mai. Wa lewa na ngā lue le official public purse ngā luenga te tele. If it's anybody to get that role, he will be the person to get that role. Ona lea, te lele to mai maleanga waa, e na te whaatino i nai le ngā ruenga lea. Nasa sira leo ta. Leo a mai mo whanua le vaenga le tau te tiutilo uma iai, i lea to i ngā loia. Ma le tangata e whaatala noina le loia. O lea le tātou wa iai, i qualification de tuinga lo ia fa ele ngata e sau fa matala mailo na tangata o na winga o lana ata o au ia o le lo ia consider o lo ia sinia a Samoa. A le la uta u e mofanua. E matua maulalo lava lana baba ia ale ia manisi foi tangata. Na sa vai le foi tuinga tangata malon to finga lo ia sinia man fa punga o lo faia. Ai mese ila to lo fatano ina lansu. E wa nga tonu ale le makanga ile ia lo ia sa mo investigate sa mo investigate le nga onga. Le ye le upule unprofessional. Yeah. Very unprofessional le mele fa ile ori le. A fa le seri ile le nga luka la yo ia e was fuka usango avel fa lo ia le ale ipasi. But at least e ye sana fa alo confidentiality o mene. Le le fa ye wa e te alu lo le fa lo ia. E te amaka lo i me o pepa fa lo ia. O me mo muanga ama ia. Ia e ki pinga mea e ka kaunga ki. Awang e exposing a mea e le ka kaunga nga ave ku. E o fo ila ia fontoi. O fese me fo me lo ia. A ngeye e sa ka ngo ma ngime. Very ese fa ka va o me ye ka ngo ma i fontoi. Ka ngo ma na male. O ia lo ia. E ma walu ala le va ai ia le a tangata lau tele ia ngai. Ai sa fai mai ko nga me ma pe fo le e fai mai ang kala o ele e fa aula nga i tangata. Se ma kwa le fa o ia o ia fo electon no parlamento. O ia ta ma le tunu pa ku ai se ku ka ma la ko ku malo. Manaya ma fanua tu langa fo le lenta no ai leo au mai o so tu la fono le se vai le ale tu inga so tu la fono ta wai le fiunga ia tu se crime le ale ma fatu o lana so tu la o le si vai nga na o le pe tau fa ta wemu le faino le fa ta noanga le a fontoe ma lotu a fa pe mai ia fa fe na to e alu a palai nga luenga malo ua iai o na molianga. Ai e mantu. O le election le ana fai. O le molianga le ia o whainga palota. Ai le manino. Le wa o mo whamasinonga o molimau nei. Le wa manino tōni tupe molimau nei le ofisa whamasinonga. Ona o molimau pe pelo sa fai. A le wa sa fai le ato e lupe a. Ele e komitinga e te lupe se crime a me wanga o tu low le fionga le li tawhai kule a me wanga o ini tupe or anything. No, it was just ole pa u I turanga o whainga palota I corruption I nei o bribery nei sa whai nei leo manino tale ta taua fo I mai le amatanga na toso umile nei mata upu. Sa tau na whai e le whai unga whamasinonga. Le e loa atua le ese nei o le moli maua lea ai o tae au te whesu ia ia la tomo. Sa tau na tongi tua le case.
ala me lo tulai mai ai le la o ye le fa ina le tamari ale pe am mo fon toe as if na komite le fionga ya to lupe se crime matu ya Manei ya sono sile me pito sili na matanga le o ye wa umal case wa fa malolo ia onesem ia le fionga il fai pule ale o koe au mai ele whamisingonga. Ia ka ngaka uma ia lenga leo mai molmau. Ma o leo o koe ko kongi kupe ka ngaka ia. How on earth e ke whai ai e se whamisingonga lea koe ngā mea. Wa uma case, ale o koe au mai ka ngaka ngai e koe ko kongi kupe. So it's all about money. It's all about money. E ko kongi e la kou me whavalvalea lai whai. Ia o isi ka ngaka lima se lau. Lua afe. Afe ka la, le ko kongi o le il whamisingonga. Onga leo mai whamsingonga. Ai pa whelang whai, unga pawa pēa o leo koe o mai umakakange kongi kupe. So there's be a case again. Tano mai mawhanu. About it, o lea wa penalize ai to lupe mai lona tiu te whawhaipule o le sui pale mia. Ono lea, mela nei, it's not just the money, corruption, full stop. Ia, o le whananoa siri na pe o leo tatu wawa ai. Ai pe o le tatu tala noa I le siru vai. E tala whea ngai I le fionga I atu e lupe sa I lunga le tumtumunga o le suita I tai o le toe sau I lalo e toe apply I se CEO o se mtanga duenga almano. Neuta. Tu le pa mo whanua. O le mea tono ale te o le tangata ngalue. Man. Ile iwa ai I ni ona tūlanga na iei. Toi sau ai toi alue apply I melea. Ona o laifi tau tua ile tunu. O le mena I tauna malamba I tangata. Mena I tauna malamba I ko olua whaavali valea lea. Manei. I'm sorry to say that, but I have to say it. Mea ngai kaunga maa whau iei. E ke whaavali valea. Pea amu tangata o le sau e. Koe ka ki a lunga ka mo lunga sai e. A leo sau ai koe alue koe e fia tau tua I malo. Ke ma whaia. Lau siri ngai whau kia. Ke ma whaia. Ke ma whaia ngai alue ke lo ia ma alue ngai saula ia lea e koe sau koe whaile ki o loko olua I whale. Ke ma whaia. Manei. Partai Deota. Moni sau noanga leota. O le toi ngā tangata le ia toi lupe. O mo tangata ngā lulue tangata tau tua le atunuu. Ma Samoa atua. Mana tua foi. Ai le ialu le fionga ia toi lupe. Whainga pālota. Sai tūlanga o CEO. Lea la wa pale mai o le whaipule. Maua ia tō whinga o le Minster. Maua ia tō whinga o le sui pale mia. E le I whaapea na wha ne e ai ma wha mawalunga ai le fionga ia tō lupe ia tō whinga. Na lolo lava wha tamari. Wo o le tūranga le wa sila fia umalalami. Le sao o le process na wha o ngā ina le whainga o le wha masinonga. E le whaapea tātou te e le wha masinonga. A le manino mai loa uma. Le sao o le whainga o moli maule nei. Well, te manua le challenge te lupe o lana ia te tau. Le ana manue e wha amoli maule wha spekpa and all this. A le lo mule ia. Ia, wa whete e nai moli maule mai loai. Le sao o I lātou na whaia moli mau. Tōngi tupe lātou e mai e whaile moli mau. Ia almea pangalea. E lo tilo le fionga tō e lupe ni ona mamaluma ni ona tō whinga mawalunga. O tangata tau tua, leo atu sa ili so na vanua, sau e tau tua. Ma lo whaftai, au tato I me o mori mau whamsinonga tupa I ma whanua ma leota. O lea lava e mau alunga ma lau alunga le wawa ai samu. Mori mau fo I to matanora. Nea tau te tapisa tupe, langa exactly the same case. Ile ai ma se senga. Au lan mele tatu vai. Le ua ngaloma tua masalu atu dalo kapeta. Le se muto tala ile famsa. Tupa. Ya ula tau ia tu le pa ma mofanu. Ia toi
sa ilim to ya titilo ia le minister o whamsinonga i tūlanga ia. Wa te tau ona whai se whainga i tonu o whamsino. Wa te tau ona wha tūlanga le whamsino ma mea te tau ona whai, ma mea le tau ona o ia lato whamsinonga le whai nei. O lau na tau le mau atu datum tau. Ia, whaftai. Tei, mawhanua? Tūlanga na iai. Wa te tau na whaatūlanga le vaenga whamsinonga. Tei milai wala awai moli mau whapenei i whainga palota. Whai ma o inga me wa te tupu tau sanga i o tea. Le wa ma i mau wai opportunities a i lato sa tau wā. E le whainga o fie fo i le lato tau wanga sa whai. Tele tupe sa alu wai, wha alu. Ala meno iai. It's just a split second na avi ese maire tangata mai tutono le official whamsinonga. A o se eti tangata need to get ready, give evidence. Ma aile te leo whawhitauli. Ai pangale, sa iei ma leo sa lato lom tau kune, sa ta tau lona whaailoa ma whaise whai unga. Put a stop to it, ai whaile sa ilinga antanga ringa leo, leise mena whai ai. E ui lea ona ole mea watua nai, ia whai ma o onga, whai lea ma tūlanga e te patau la i ele official whamsinonga a wānisi cases o iluma o whainga palota. Whaftai leo ta mawhanua. Lea le lua sila la leo tatu talanoa le neila i nei mea o whamsinonga. Tatu awhene la le lua vai tonu. A whai nei e mau le lua vai tonu. O lea se lua fina ngalo. I le vaenga pe a wha pe o lua leo o lua fina ngalo. Se toi wha mawholafola le vaenga o whamsinonga. Lea pe a mau le lua vai tonu. O lea tūlanga te tau na iei tatu whamsinsi. Neota. Ia ula tau ia wha malololo. O tele mea o tupu tonu i ilwai teimi nei. Teimi lea na se ei mai ei. Ia, sa elei ale amtanga ona o lai tau su e so na ala i malo i te tonu i le malo lea. Lea la ua staple vai o lau kon. Ai a makalonka alo i il mele. O ia lava sa te tau o na whaia le whai unga o mea umane e tu uai mele o le pisa o i mea ai maisia mene o palo. I le se mea tau na alu esi taimi tele. Ale atunu, male malo, e whai mene o palo kangi. A wala na tupul melea o ngā whaale kong mai la kou i le kuulo le stop i le memo mua ana watu. Uma, auangi koe a mingim kau whapea. O le tūlanga na iau la tau ia. Wa tau foi o na whaia se paloka ina ia wha maloloa i loa ia le. Ia le whaim tato wawai e. Raka manga ola wa kuila e pai. Ese le judge le si jailenga e. A wesi. Te ia ngi whape ave i le lua vai kolumang ia. Alala me wale en tupul mele. Asia. La ole wo mai ale oli ia koe kulkuli mai le ia tula fono. Ai le ia lus kule e pen kula foko. Angka ko kule pa se esen bing sky o se ese le ai ku wa kule o ai wa kule mangia pule. On fai oi. Ale wo se so mele oli. La mele ia kula foko. Mo fanua. Na tatu mo. Tulanga na lisa dia mai. It's good enough ile vaenga le leadership patula e pasai lele. Good enough for them. Sui uma mea when it suits them. Lela wa o mai ne wa to ilalo popo ngutu ile fast. Wa opposition. A lela wa mai lo na fa sino lima mamita i mai le tula fono. Na lato mulmuta in tula fono. Nothing. Ile tulanga la leo le lo vai tolu. Uma ele whainga palota mo lo vai tolu tula i mai le fast. Ioe. Wa tatauna fai se fa tataunga ma se fai unga i le wha masinili. Ona wa tele mea ria e mai. Tele mea ria e mai. Ele o whai e fo ile ami o tonu ale vaenga wha masinonga. Watua la whate ta inga le nei, i le case le nei. Whate ta inga lea. Wa tatauna te patau la i le wha masinili. Tauna te patau la i le wha masinili. O tūlanga te tau o sao ami o tonu
ia a mio ale au whaamasino. Ono tūlanga la lea i le case la lea a asiata. Le case lea asiata ma leo ngali i lea mai Australia. Mana tuana ave le tausanga asiata e pe mawhai na whai mai New Zealand le AVL lana mul mauma suenga. Ai te ena e le tamaitai o la latoa. Pali i la toa. Ai ina ua tausanga le ngali i le toe amatalia le la pokalame o nodes. Le wan talia ina. Le lai mena o iai. Tau mawhai lo asiata malana legal team. E so tai atu i Samoa le Attorney General ma amai e loa le tala e mawhai na apili whai ungali ale whamasino. Le alan mele utulai mai nei. Wa over ma le lua masina going on to 3 months o whaatali for le statement to see a decision to see a te mai tai whamasino. Le tuli atu. Le se mea amaya. Le ai se mea amaya le lao le asor case. Ma whaapea mai. They are more than willing to tongin pasese ma mea umalato e asiata sa mo. That's not what the legal team asiata wants. Le mana e apili lana whai unga. E mawhaina mai. Oai e mawhaina alau e whai mai alato molimau AVL. A oai e le mawhaina whaia. So this is the question. Wa whai longa langu la le whainga whai unga nei. A whafonga mai la le officer whamsino. Me la le taunti ilo iai. O mi o tonu maanga tonu ia whai unga ma me whai e ana whamasino. Te tau whaina i te ai inga po ni vaenga o tula whono. E moli ai la tau. They're in breaching of their work. Tau wheni mea. Lawa umana awele moli ma umana whai unga. A le tali ngā tuli mai e le legal team. Me la ia. Ta tau na tilo i ele whamasino sili within ilanga ia legal team o ana whamasino. Whaftai ma whanua, ma nino lelo, atatu hela le keisi leo asiata, la so whina ngaro leo ta. O le to te lea tangata o leo pe ua whautua ina ia le to whaadwa i malai ia po leo se asiata. Tu ula la whamasinonga one ian. La so whina ngaro leo ta. O le ala mai au mai a le mea lea na whai el toi ina i a paunga vo i Australia. Ia. Ai na whai nei le case lea i le defamation, i le teine lea na whai mailanga mol mau i Australia i lungo le. I lungo le sun. Ele ia ma se mea whapea i e taua na luatu langa e taua le case le whai. Ala mea le o tupu i le case le. Le si mea. E matua i whishi ale mea lea o le lea au mai o le statement na le ale lo ia alfamsino. I le legal side a iPhone. Asiata. E matua ke le sese o na mea. Ango e ko kongo New Zealand le whai alfamsino nga lea. Ia o te tonu a ua i le fufuanga le ai nei New Zealand whai le alfamsino le. Ma lo whaftai ma whanua, e la so whina ngaro, e te tau na alu asiata pēr. Tula epa, leota malau whafonga anga Samoa. I will never allow asiata to go. It's a bait. O le wingo al tala. Na sau I lunga ia limoni la whatata noanga fo I sa whaile lai. Whapea mai. Ele ai se e pe e malu le amainga le fe au ma le amatanga. Ia la me popole ai asiata. Na paua le mea fie loa le aso tau nu mai ai o atu leo escort mai malava lele avel fatel malo e no foi le famsinonga uma to leo escort e valele. Ai uma e fape mai. Ia le mea ai tau nu mai loa se fulu tangi mamolianga le fatale batuloloka. So that is very disgusting. Yeah, it but is. It's a bait. O le lamatianga o le ola o asiata le mele fai. Ona o le taula malama. O a uia no o fai sa o asiata. Don't ever bother to go to Samoa. Yeah. Let it be. Mana ia.
Ya, la tatu me ia se la titi ma meo whamasinonga lo manino to le tele. No whalongolongo I le porka lame a sita mai titi nanu vo I lea mai Australia. Whatala noa e ta mai titi na whanau ana na whirito ina to titi se rato sanga. O le whanua noanga. O le fesili e ta mai titi I le malanga le fionga le li pale. Mia nai na. Io e. Ai nanu ai ai lava tu le pa fa ai os mai fa mutala. Ile vala ulia tu le I le fionga le li pale mia. Filo inga ia tai New Zealand ma misio. Le o so fa lava I le fionga le li pale mia. A fai nei lo le li pale mia na malanga atu New Zealand se maliu o le latu ainga poila. Au le o to tongi le malolo na pase se ala tu ai tu tonu o le mea sale tanga na tu. E tona fai atu. Le interview ta mai titi fto a whanau na fitanga to tu chera to sa. Ia mai so lupsina. Ya, am da mea. O le malanga le pisa o mai ele toi ina lea. Le ngata ina lea. O le toi ina lea o fono toe mai la to le wa pisa o le observer. Me le ilo ai ma lea. O le malanga nei, o le malanga wa lewa na tau pule. O le fuafuanga o le malanga le nei, o le amatanga o le tau sanga. Ai tātou mantua foi. O le sa ngase le fionga le li pare mia. E le ima whaile na whaatūlanga. O ne le maua se autasinga malanga whaatasi ai le fionga le li pare mia. Ma le fionga ia Fata Ryan. O ia le o ngafa o ia le Minster o le tatou RSE. Ona o le fontanga le nei. E o mai ai ta I wheloa I ma Minster al malo New Zealand. I le tūlanga o tatou RSE. Wa lewa na tau pule le fionga le li pale mia. Fia o mai I wheloa I a tatou RSE. Ona, ele I tupu mua. Na tatou wa aina. Na sautu le epa e alu e whaafisa nga I ma tatou RSE. Le ai. O le fionga le li pale mia ele become a prime minister. Sa a mai manino lona popolenga. I le tūlanga le I le toa tele o alo matama whana wa Samoa. Leo mai ngā ruenga whawai tu lau le whafonga anga Samoa. E le o toi foi a inga a wa abatu I o lato sa saoti. E ave e o lato tino maliwi Samoa. O le moe mitinga le fionga le li palmia wa leva o na fia o mai le tūlanga lea. Lea le el malanga le nei, e whetau I male maliu. Lea. E le whapea lai whaasa ai le fionga le li palmia. O le li palmia wa leva na iere whatulanga al malanga le nei. Ia, tātou mata atu. I le taupati ifo le mamalu le atunu I Hawke's Bay. O ifo la, o le nāli ae ai, o lo o iai nani whawhitauli. Iai nisi o I lātou, le ua mai le malanga I ngā ruenga whawhaitaini. Ai na ua mamai ngase ai, māli ae ai, lo maua ni mai tu ngā. E ta tau lana iai ni ai ngā le malo Samoa, ma le malo New Zealand. Ai mai se lātou o lo a mai ia tātou tama whanau. Lea, ta liu atu whale fontanga I Wellington ne manodes, whai ua lo I lalo I Blenheim. A tō wha aila iai te tautonu wa umana lua mata iai le ota whapetu la epa. O ka o kai whaatumulia le hao. Whaatumulia I le mamalu le atunu. Ai mai se tama whanau a Samoa. O lo ngā lulue ngā luenga whawaiteni. Ese le mana ia o le tima inga o le tuua lalo whautua wha le tamao le atunu. I yalo mwhanau a Samoa lo ngā lulue. Ia, o le tūlanga na iai. A le pepese mai maalalanga. E pēno whai atu fo I tāpo kalamua tuana I tula epa. O le saunuanga le whianga le li pari mia I a mātou. This moment o langa focus, develop Samoa and protect Samoa. Le toi mai maua le taimi le whianga le li pari mia. E ti tilo pe whaalongo I le la pisi le lau mai tua. Mana Leota, o le tūranga lea na peo melo au mai e mua whanua ia le telo.
ole taranoanga le to ina matamiti le o whapeli to ina a whai o le mawhawhanga le o le pāle mia na o so vai lua i tono le malanga le ono le fia o atu le maliu e se tu la fono o tatu se vaenga o le constitution a Samoa a e latu e te alu se au e sangi e se maliu o la se sofina ngalo le Le mea tonu ana ua tala noa le mole mea le vale ma le loto leanga. Oe roa kalangoa kamanga. Maka ka valea ma le loko leanga. Ia e makua tengia se lama lao kamanga. Ia ngau kako whafonga i. Wo ai mea le tau na o ye tala noa ana wo o ye. Ona le fe au ia pe asa el pale mia alu ingi. Ele o sau pale mia alu back and save ngau ia inga. Wa ke ngofo mo fo i le a inga ngoinga e se singa ngoinga so o ka fo ile nga sau fo ya le nga ia au te faku ele o fai el pale mia se me matanga mari ta o le ai sa mo anga fa pe o le kala ngoa o nga wa sau pale mia fai se me makanga fo o ka fia i on la vale le ono ni si me o ka nga ko kala ngoinga o ka nga pisa ile oringa ia le lo palmira ko ia lui o le o sa fetau i mali mali o la to ainga tanu lo el mali ona la me le anga ngame a sa wa mai so a le nation natali a la mai o ma to atinga ina ia to le pala le a sa o le mai longa kali o le il fal mai a le nga sa i me al malo e le ia le vai longa kali la se ngal ngame ai longa ke loe langa o stuia e fa pero no winga fa mauni fa le ai ne o sa nga le malo nga foro o kari au ki fa mai o ki ai nga kele ma fai lang fai mel na nga kele ma fai ale la fa kala ngor mor ka me ki falia ya lo ko lo mor ka lo ko leanga ya la vai la el makanga kelo ye ko ngam sa wal ka magiki kwa fanga nge ya sa interview ka whatever na na vea ma sa ka ka el ko inga fa pe alwe sa ili le se tanga fo le e kukusa le o la profile interview nga ya ole asa nge ka magiki eri ya ka la ngor ka pe ala ka ngor ka la la au mana tua le ota ya sa mo namu o tamati e ia na mana o nga fapito vai anxiety ia esa ora me le va to le neto ina ia mo e to fa nga na ina lava ma tu ma wala lo ina lo na tangata ya na mi o lo fine ia esa oi tu le pom mo fa le ma se ia batuela sta mai mea le vo le matal no ngana ana fima tolu i tu la o ma tal no le alo fatele tu tu le pa te o ia futialo Antonio e fai mai te lua ainga o isa pali okay e na te sile fia le fo ia pali i taimalang mana ia la ia tala tu inan fai mai fai mai te lo e le ota o le mea pito i silia lea le ota to baba i le to i lalo popol to ina lea le ua o ia i malaya o nofo ma ave fai fe au i o ile il fal famsin mai la tala to ina o le mea na e le o mate ia le le to ina le to le a ona malaya na o mate mine e o fo ila i le tama le o limon e tu tele a fa pele le tunu la solo le muan mele o le maria an ko fo kama yele sa fa tanga mai lu mai ate o le mele e ke ia le ke au ai le mua kwa le mema el ko la le mua ya ai le va ves au kia fo ya ele va fa o kia fucking inga ya fa kamilo milo e fa pe wa vai atu la e fa ma fa ale tulanga na ole yela na lai na fai mai ana po e po tala tua na po ole la foi tala mai ia o melo ku pole ve vesio me o fai fiau ni an wal fa mai
Ia whapea foi rau ana ngai momo pakeli. I- Ai tau o mamalo le atunu. Sau whai tionga. Oka sau le mawhau mo kale whai au ma pakeli. You know what lava senga. Wona le lole vata poia. O whai au au na ia le atua. A lai mele ini. Sole, wa pei o ie pule matala la laf. Man tua foi. Tala nei sa la lafo ma malo la tunu. A mai se tātou nei fafo. Kai mai o tātou le tataa and all this. Ai alala me a vela na whangau i New York. Yeah. Lunga o tupel ma lo ma le tunu. Ea, e le tataa la ai le afu la tunu. Yeah. Ia, tūranga na iai. La lau, le la whai mea na fitu. Telo tangata mai. Oka se le mawhawhau. Ma le nei tala e lafo i whai au. E kalesia. Ai me se foi ma ta'uaila nei patele a. Ma pia soli. Ua matua i au lau tale mawhawhau. I au na le atu o lo lato. Whaapeona. Whaafaileina nganga o tangata. Ia maua le upumoni le tua. A whai wa le anu i se lotu. Ma wana le lo se tua. Ia alwe moe. Ai lo le sau i lunga ma mai mati ngā taringa mamata. Esa o ima whanua tāna lisko inga ma kong. Ane ngau whi, alu e furi kua i furi e moi. Ia korua aso moi. Ia, e whamarunua tui. O le tolu aso le na folo e noa ia iune ia. Ai, e suka molo ia. Ia sa kayo. Matango pire, mataupuro tatu iai tongo le teimiri mataupura. O whiau ta o toi tu la fono le ota ma whanua. Lenta o toi tu la fono a whamasino. E te toi ta ua role ngore pāle mia, e te toi ta ua loa i ni au tau whaleanga i lungo le i ni au. Whiau ta o toi tu la fono. A le matua me sua malia i atu i asa i lele, i ana me i lunga o pen whailangi te mine. Ole fesili le tau fesili e toi. O fer whamasingo nganga whaia kulafu. Ole ale me ole toi ora mai el whamasino le tula whono le e tawana activi le tula whono le teimine. O fe oie. O fe oie leo e la tau te loa me ia o na ola ia le li poki o il whamasino le mele. Le e marula malea i. Fōlinga mai. Na whaafolinga le mai le whainga whamasino lea. A whai loa lai tula epa o na moe file mule o whamasino lea. Ato e ala pe a uma. A wata tauna whai se kato whai unga i ai. Wata tauna i ese tu samania. E a matu e tula tuilo mo tula whono. Peo to tele manu le tunu. E peo le mana i e tatu tauranga i mele. Lango le sila miosa moa. Le mata uma tuala tunu whaafonga uma whaalua na mai warnings. Whaalua. O le whesirila. O whene me o ki whako i ei warnings ia. Leota. O le au sawa vali le au whamasingo ia le o ki whako anga i mare ma warnings ia. Walongo inga la sawa le vali aka mai ia makarkalangoa i warnings ia. Wal mena le o te whaalongo tu ia. E sa wali whakasi umalo ia ma le au whamsingo i. Il te lo te. O le lo ia le ala koe wakulanga client e te e le mele. O le lo ia fo inga la sa wali whakasi ma le whamsingo la e whai ama inga le kongu yo. O whera le mea sa o le whamaoni o nei mea. O whea o i e le whamaoni o nei mea. O le whamaoni ngai ka ki e lungo li mo o whamsino malo ia. O la kou foi le lau kei lo le leia. O le o whai tala alto ina i. O la kou foi o e li poki mea. A whera le mea o i e. Whea o i e lato li poti o e li poti ia ko ingare. La lau e leo pongsala la ko vai e mele.
La lo ke vai uma I lungo me o le fo o mai am fa longo mai ka ko me e fa ia kui ele tala fea ngai fo ia le au tilo le aisia tonu I fa fo le mere e pe ulangi ai tato fa sinonga langa fai kula fongo ko ka kia la ia le ai fai pe la loto to tantai mani mo fanu La fa fena mawale le tula fon oi mawale mi otonu o a ilo ia o lo la to fa ia case tula e pa mai la to e corrupt ma fo ia la to ma la to te le mul ta ina ia ala tula fono o tulanga na le tula mai nei wa leva na tatau I fa masino ona fai se la to fai unga tulanga lea ale ai tu u fau lava sai lele ia mela le ngale ti nga mata le tunu le sau tau pula mai ma mai mal fai no ana live a mai le io le petelo fa lungo le petelo ai interview ko mi fa vale interview te meti le mal to ma fa o te watu to ina sa mo fa pe sa mo e vaturona tali le e faisana siaki wa mo sa siaki sta mitina e mo sana siaki ile se la fu le au ma ile o mo sa e mo e po fai ka malo ele se me la alwa e tali le tu pesa mo o lo ele no fo mau sa morta meti le ai unless for ya manuva for ya sai lele me fa pe sa mo sa lo te sa mo le mo ela tupe tu pele no na funua ma leota na ta ue la wo lana por kalambe fa leanga I le fionga le pale miana po tele I moa ana ta ue sisi matu maftanga le matu fainga inga ni ma fanua ma ile mama le tua na anga I le tala no are suile I le ma fo le fionga le pale mia malanga dress code na alu mai I tutono New Zealand ma ia tu ile ia la fo le na su ma se rofna ya te le pa le la fa ya tu la tala I ben nei dress so se taimi e te alu e vai se tangata e te au tilo le tonga tangata le te alu e vai mali a e laku malau suki o ofu ma ngaia mo se vai ma ngaia ai te lo o le te alu se tangata ele se tangata fo ile e moa ni mea man mena tawolo ele tawolo tawolo ona e lo la ele na wa ele fa alo tili ia e alu le standard la ele tangata le ia e watu fo ia e talia le mai o ele tangata la ele tawalu e su ese ni ofu fo ile e talia ile le watu le te watu tasina me on mato fio lenga nga o ina mato a o I tono ainga fo I nai tinai e fo ile le olea e tau mawhai o lato ainga I o talu malato mawhau e awa ka ke so nga ke keu fo ile le ka ke ala ku e fio len Paris ai fo tanta la le fa pesuli e sau oli iskambali o ka ai sau kongon maku fale olea e fa penale anga o le alu fo ile na le palmie o la alu sa o lava keita mo tangata lai o leo e apo e fai ngaluenga le ngaluenga le me la ngai loe mo ka fa valvalea o I ofu ai le na te le malama ile dress code o ka alu ile me male me ile fa pela alu palmia malonga I so solo la e alu e mit mal palmia ngi sila ele le alu palmia e alu ina ia tusa ia le ai tata la manga ia le temile alu atu ele o foi lá na tangata la eu causu e mangi la ko ofu manga ia eu me tali ele el batul palmia eu le o ko simple el batul palmia fa pere you know we are in the same boat with the prime minister ai anga ko palmia monga suki mo menga ia lo nga ka mo o su mangi nga fo e fa vai lo ngo fo palmia ana el batul le el palmia la to ia lo le la to va to pui le e lo fo le tulanga la lo oi mela fa pena sia nga si o le mai mga kon mon me ka nga mai le ia fa ia mana tu tanto la e nga lu mo sa mo se leota tu le fi ia utala na fa fena ta alta mo le ave fa lo ia
Mafanua la so fina ngalo le. Ola ta ai pongo le falo ia. La so fina ngalo mafanua le dress code na ada fionga ni pan. Mua. O le dress code le fionga le li pale mia. Ona la e mama manongi le lei. E le pei o ona ofu ia ta i fia aso le ta aina ia a. Ai lona o le fionga le li pale mia. O le e alu e wheloa i ma le mamalu o Samoa. Le ngata i nā, o tātou tama whānau o lo ngā lulu e le RSE. A o le mamalu o le community a Samoa i tutonu Blenheim. O lo o iai susu ngā whaife au. La le alu le pale mia. Mantua, leo atu sunga whawhiangainga mo lātou i e whaitanga. E le mawhaina alu pale mia tu lou malona of wai. So it's more appropriate i le tātou anga nuu e suluna i e tua. O le whaaloalo e le pale mia i le mamalu le community i Blenheim. Lea la sau e mo le vale sau pa ulau whaia. E a mai o na vai. Pēno whaia. O la e o le fionga le li pale mia e mamanongi le lei. Ai a ia. Ia, pangale me iai. So mi tia i le iso mamalu le tunu. You guys are so funny, so le. Paula loia a kul fomisi honga kule fomisi ngoi ka elin ko sa oia ia. Leo tama mafanua. To e luan na ia ofisilia ba tu intu ta tia fole ia o lua ni lua. Ele si case le wali leo ia wala suina le la boss. Ka tatu o sa oi up. O le la posi na uto yom to fa la su. Oi foi ngola uni. Te vanga me te vanga. Sapani ma te vanga o same. Ya. Se me se lu fina ngalo. Am te me lo sunga i lo to fa amo fanua. La sa u se e tala fia ngai le mele u fa le to ole. E se le matanga o i o le la vai ma le la ma lea na le loa e to tele. Ala le o fofola mai ai i. Lea o le mele mawa ai mota manino ai i o le o i tainga. Under the influence. O le whaaoso atua e lea maoso. A tanga i ai. Ia o le awala e suai. Ai tu whapea o tua i e le fionga le li pale mia. Le ai. Le wa whaoso atua e le urupo o le aise se lumanai. E o e whaita. Ma o e whai. Whawhena whaita. Le la tam whale urupo e kamana ia. Wa o ia na mai al fasa launga lunga social media. But a mai ai. O le wa submit mai le 600 mo ina ua ia. So le o e whai. E o ta waso. O ta waso. A o ai foi la le lo ia. O le wana whaanga tonu ina le whainga o le tangi le nei. Ai le avesta o le tali. Ia whawhena whai le lua tangi. O le manino tūlanga leo. Ia o tūlanga na iai. A le la lao e ave. Ia wa whai ai la uole la tu ste awa umalo le tangi le nei. Ai mai e tike. Ia whai lole umanga le whawhawhine. Goodbye, Felicia. A le ura ka ngaka a. O le winga mafanua ma le ota ele creating ele fiona de pale mia le mta pule. O le pe indirect le na fai mo morta tala a. Le ai tu la pa famanino tu langa lea. Ya so. Fai ese tala. O tu singa Andrew Mowat sa fai lo social media. And they angale mimita. This is how I see it personally. Wa post my ngai lunga le Facebook.
whaailoa ia I la ua ia, le ua submit atu le tupe lea mō la ua, mō leo. Tu sala I ngā la le amai ai la le whaamtalanga le fionga le li palimia, I tustusinga nei. So that is evidence. A le la folinga mai, wa yel popo le ngā le upo o lea ona o ia lava lea na tu ua I dunga le mea nei. A le la tau mwhaifa au so ia vale sau pau. E o whai le tangu. In what capacity o la tangu? A le wano. Tu so le kau kawa e le upo o lea na ia. Ma wha vale ai nei vale I o e whai le tangu ia. Wasu e la ua chicken. The one way how to heaven. Mana ia, le lau manino. Se tatu ta pisa la titi ala nuele mole atu ina ia. Le longa se me umana avatu le pare mia sur pare mia le mea. Fai atu le mea ngale wako am feko koi mai nguku ai le mfai ya. Ese uma Windows se philosophy mai tonu complaints at ngata nei. Tika ku ka pisa la kiki ala isi mata upulea. Leo ta la sau sila iai. Ile ori ia ua fai ele la e ono a afia I maleupo le ostadi. Uso kamaya tu le pama mo fanu. O angwa le kango le ofi e kango sa o an maala vivel. E fa ko kango le ofi le maala kwa kango le ma. Le la o la oli e fai mele. Tantonu mai o ro temini. Ma kwa ipopolea. Ya. To ipopolea. En temini. E te tau I le vaenga lea, ona mafau fau le mua, ona o ile le whaini mea. Ia, me mua mafau fau ia oe malou tangata I te tonu le ngaluenga. Me mua na te mafau fau ie. Me longa lua, mafau fau ia oe malou ainga. Po le altu langa o ie. Mafau fau la lea, o ai le te servinga. O le te servinga le malo sa mua, I tono meni. O le e sa o le saunanga lea mofanua. O le mea na amai lunga le Facebook ka le I leo moe. Lea na tala noa I ele pale mia, ma fai mai ai lol pale mia, ma amai ai lunga, na amai sao ai lunga I. Ai sao le I leo moe fai mai. Ele ai ua tango tanata ma fai le page. Fake page. Ai tu I longa I noa I ngā. Le lau ai mana tua. Ele ma fai e sesi tangata ngofo fai ngā me ngā vai kaimi. O lai sau sao ai lalo na ia ingo. Ma mea uma, ai vai lai ele mentu. Ai va kwa ngofo leo ia ma fai o lole le avo. Le su. Ai va ku I leo anga I o ile official pharmacy ngonga. Ia mantua. E ele tangata le tau o tu ele mea. O ia nai na te vai le pe fa pe e tau na fa tau nu pele ai. Kai minga ele wakus ka mo ele ko wakus yes ka mo o tai malangi ton pali tai malang ava kwa I fai o le ia ngai o I famsingo fai lo mo famsino baila ele me pito silio na leanga na me pito singa na leanga e tingana se atu I le amatanga ale ava kwa o lungai o le se lala mele o le o to mai nei fai mai o le ale menga wo fefefe I tu lunga I oe e molimau. O ai si molimau e fai o nga ua o nga ko ka umea la ko ia le pepelo mal se o la ko mele fai. Ele ko molimau se si o la ua ko fai la ko ia la ko fam singonga. Ma ua fai la tau fai uma. Inga ua ko kurunga I o ese mala ko molimau. Ko fe misa ia lunga I o molimau. O la mela le yon tu fo la vai ia le fionga le li palmia mal vai nga le lunga I oe e tali o mea. Ai mo me ka fo ele mele se tu le pa o ke musu ke le ka o le pulo fa valvalia. Al me ko ngale ka fa valvalia. E ke vai ko fa valvalia ala fa ia mele. Le ota. Mai le hali. Wa mafia lo fa so. Sa wa do wa tele le mafia le valea. Sa o ele tala le si to ino mato den fai lo natali. Ala tu afsilia e fai au por la mo le la tu pese fai lo ke fa la vea. Ando como que vai si le fai au. A fe nunca mais. Pe me nunca mais o ia la fa valvalia.
Wale fa la vea e fa vale. Ia mo fa no la so fina ngalo ile tu na tonu ale na le wa tanu le fam sinonga le. Se te mana fisili tu la. Ile tulanga le fam sinonga le te I el to le ma le mta pu le na le mo le mai ya le. Le tala le ale le mai Australia. Ele o ia na faia. Ele o ia na sa le ale. Ia. Foi mai o tata foi o fake page ale o mai nga ye lu. Dona. Mana tua foi lá. E muli fai lá na tu singa le wa mai le tupe le. Ano ia isi na tu singa before then. It's the same page. E te pelo fua la le bolia. Se pelo fua. Pelo fua le fa pe e vale uma tangata. Le la wa fai au me valea. Na saula e pepele la tunu fai pe o el tangata wa no ma fake fai le fake page. Le ai le manino. Sa e fetalia I lunga le same page le. Muli e tu o lunga me ana le la nga ele fionga le li palimia. Wa fia ma sina afta sa lofa pe mai o hack langa page. Me mele mo e mo tangata pepelo wa le longa ato vai e langa live le fai mai malisi fo I te le lo pe ma ile nei ta ma tau le ma fai na tau ta to mai ki o mu o le ringa le iva ia langa na ia o sau they are the same attitude as Limoni o yes o uma o ia na va ai me or he's now devoting the truth and all this. Se na o pepelo e whakau. A sau whai mai wa fia Sam. A le wa ese nei. He's so full of it. Tole no winga la le otama. Pawara me le finga de li pali. Mi ngana ngo for pali. Ma mention de mera. Yes. Yo se fa utana I sam. Me tonu ana le fa tuai tu la epa. Ile ai o se tō wha le awali ia wo ne su le fionga le li pali mia. Te ino mama fau. A walu ne fai e tupu ni pēwhia. E saula le lupo o le tausi ya umalo a inga whawhanga mwha lava ma la wha onga lan whanau. Wa le nofu mfe fuli sa I po whele me te tauna whai. Wa a whamao nia la pepelo umai I mene. Ile se me la te whenga I tono le. Tanga leo. Goodbye Felicia. O tona le corrupt ai maleanga I tanga wenga. Paftai ia o na lo vai tu yo uma. Wa uma tau sa te pena ye. Batula va no le ota mta me I langa na te tau ma ua le ma te California. E ni mta pu sa mta pu e ngalo e te pena ye. Na pawala o fatuanga fo ile vainga le lenta tanoini. Ta o fatuanga ile le fionga le lipolmi. A umalo mele ai le famoni ai malo le fionga le lipolmi. Suro le ori. A vero le ori le famsingo. Wa ka fon kalo ori. Va kuma le ile euskali o kom kalo ka umale ori. Ya. Ale fai ese fuanga. E alu ai a whaperta tu mea. Awange koe kufile muinga mea le uri. Nga saula mole mea ele whamaungia la komea koe li liu I ele suroa abe kaloka. Wakaunga whaisi fufuanga whapena ina ia kakia I roa awange koe kupunge mea o le alua o lea ia e whawhau ifo le mea ia sauku umai I angkamba I kongo le whale leo. Sauku umai I lako lo ia walae e loa whamsingo lai lunga yo. Ia nga ko so ya le makanga ako isa mo se makanga sa mo ngi me kupu mo ia ole tulangal na ole na o nai mata upu ia no pikia mai ole filo inga le honorable mulpola na rosa ia male afu male regional director ole UNFPA ole United Nations Fund for Population Activities. O le winga la o le vaenga lea, na watu Samoa. Na watu fo le e tala noa ina ia to inga funding se watu e funda ia le
tūlanga leo o tina maitanga. Ia o le saunga le mū o tina I te tono a inga. Ia ma le saunga le mū o le youth. Le ala i le tatou, le mele na mai nei le malo le a tatou. Le a mata mai lava le pepe se I alua e taurunga. Ia vai a le whiosoi mai funding sia woma. I tonu ala I funding sia. Alua tuarta malo ala tu miti o ma nei ai o le lato maftanga na whai o. Tala noa fo te malo ai le ma nei o le mele o iei le whato whala inga ale malo. Ia na tali fo ila ia o le tamaitai Honourable Mulpola. Anne Rosa le Deputy Prime Minister. She's a Prime Minister now. Io isa mo lang o le away le. Ia ma nei fo le tali al tamaitai. Tua watu sa o iei le tūlanga o le whato whala inga le o iei le malo. Ia o fo le tūlanga le o le puipuina o tina ia maitanga. Ia ma tina fo I o le o maitanga ai mo I fonga e ele fa le tonu o le tamatiti po le alto nga me fai o le funding la le o atu nga le e fundu mai me ana e le to po le foi la tatou fo le e tausu e mai ia pa wale mea ai nga fai o le fai loi o I le health fai loi o I le malo ia o mato teni titi o le maitanga a le mo mai e le fa le tonu o le ia na mai la ia le funding sne e tam fai fo le e tausi el tamatiti le pe tausi ele ia pe mo wai ni fa man yang fo le mana ia o fo la I le tatu mele o le amata mai tamati laiti na sila nei funding o le o fa la mai whaanganga mai e malo o fatasi. Mana ia si o mene ta fi whanongo ie. Ko le ko whanongo ngai me o le o so o I whamasingonga e le ima se mea sa moe ngā me o whamasingonga. Ia. As ta sinam tau po e se o lua fia sauno I le tau pulna e tatu me ia. Ma fia sauno tau pulna. Mana ia no ia ta manino tuale ota. Wow, le nei ta fa ale nei California. Oi, mai. No ti lo no commenta tua yata ma mea Which is ale ia le winga le tala man fantalanga. Tato ti lo ia le fia tau sanga o tua nai. Te a vatu se mania fa pe ya Samoa. Awa talu nei na tu la I mai le fainga malo fo mal pa ina sful val nei. Emma eu le sa ato le manuia I to tono Samoa. Emma eu ona ea manino atu nu nei fafo. Sui le whainga malo, sui le palemia. Le la tau te tau mawhai le atina e ino Samoa. They're more than willing to help Samoa in any way, shape or form. Te leo whamanianga nei. Ia te whaftai. Whaftai mi ele ilo nā lofa maleanga lei. Ele sa ato whamanianga. Ia e to atu foi. Le tato whainga malo le nei. E a watu whataatia le funding I le mtanga luenga o le organisation o lo sau ia. Ele per mele sa tupu. La watu funding ma mea whia iai. Tu uwela tu pese whaafewhete ina ele fu e ngā lato tanga. E umai o whai longi a sainga maisi atu nu. Mali. Ia, malo, mana ia waktai, leo tai sisi waktai tele isi. O le sim tau po le na te tala I le asonga fua ia le walau papa fua a o I tawhaingata. Io, na whatupuina I a pani. E na tala la e tatu tamba le o Honourable Ale Vena Ale. O walo nei na. Na ale New Zealand. Ia, lo inga la le wai nei, o le asola ngā asonga fua ia. Asonga fua na tala I le mele. Ma nei a fo I o le launga fo I ale ambassador a ia pangina luatu. Ia whapena fo I le launga fo intari ei, ale ia I le Honourable Ale I le ambassador. Ma nei ia. Ma nei a fo ia ma nei ia o teine lea na ia whaia le na MC inga le aso. Ania se o mea ia le ua amata ona le lei o le tatou atu. Amata ona le lei mai ua whaatulanga le lei mea uma. Le lei le whainga o tatou mea o malo ia atu I fafo.
ia matai ka vai ko le fia ole ia pangi le fo le wa mimita ta malo ona wa vai tino ia le ngaluenga wa fia fo la lon fina ngalo ia le vai le ngaluenga ia ma wa toi saingia fo ka malo o ona pol ale vena yang kongi inga yang me nga fo le Fio lai ia fa ke ko inga e ko mo mai la ma se si me fo le fo le ole e ko fai ele wala papa pe ing me fo e le anga yung akala na siya pangi va ya kamalo e muku de vai ele muku de yeah, but given now the funding now, they will have either a year or 2 years for maintenance and all that, which is good. Development. Yeah. Ai te vai te le o e taula le wala papa le na fai o le way bridge. Pe fo le se wala papa makua I wala establish ale ia mela e fai ele I fa pe vo nga se wala papa e alu lunga ta vale vo ele pe o te mi ti mo mela le on matua I solid ale o le wala papa na mana te le baba ai tu mela wa nga I on nge ya ve sila wa I ave information ngo ka ka ma mai ale ala vai fai ale al wa me al malo ele ya me se me ole me lana ta to uma le fa fo mai peke cha pipi pe ka ko va I me la ai so I ka ki o support le awali o mai ka ko mai I me le al malo ki ai nga me e fai le awali nga ai mau e ol kai ia se va o le si sem ta bun tu tu le ama panua e pa wata tu le si mele ole mele na o sim ta pule na fai mai ia le ri le ia li moni fo ila mo fo fatan no ngale male upole ia fai mai ai fo le ana leo mai fa fo ia le belen a mai le HPP ma mena mai le HPP fa fo ia tangata nei ngaluenga fa vai temi mai la lantala anga leo mai ka ngai fa fo ole kele le foreign exchange la ia sa mo o atala ia le mo tan tu silalo o fa pe la tatal no il bele ya sa no lua se lau montu pu ko iki lua se lau montu pu afe tangata sa mo na tonu Amerika ya le sa wole le si telo le vai nga tupe mai ala matanga ai le I fai ngai meo RSE e pa ingo me se lau montu pu afe tangata ia sa mo I tonu New Zealand al watu al telo tupe Australia tele tupe le sa wai foi balu su montu pu afe le I pekangia me na dai ai umata tu tangata la fu e la fu ma tupe RSE tengal fa fe la kausang kan kai o mai ya afu aku la ikanga ngai Amerika maka kai ngai man ile kai nga bo ku pele o mai le RSE le pengal ngai fa le va ko ka ko ngai fa awala le avisenga tele ele wali ia le tala le nga ka ai fa petala ia ai le mafu fau le mena o lai sa mo ile tangi foi na lu ile mele COVID-19 wai no lai sa mo ka ko ta to ne na lafu tu me sa mo ile I fa pe ala na fa temul tatu le lafu tu tatu sa mo me la nga fa ko I le wanga le si so ia le o so mai me pelo e me e fa wel malo o ka yo fa ma on ye me an malo e fai o ma so ko pelo ma mai fa o ia la me o ia to malo te min ko ki kia fa le ko wel malo ia o ko me ia ole tasina va nga fu ele le no u fieta no atuai mai ne se por kala me fu le fu tatu no mo fa ele se por kala me initiate mai e Samoa ia le na le initiative la o to na New Zealand ma Australia ya le no fa lo tan noi so no mo fa ele o se initiative al HPP ya ole tau sanga le malo New Zealand ia tu moto al Pasifika ele na Samoa na fa sa fua uma ia Tonga Fiti Vanuatu Samoa Salmona po ai lava e tele ia tangata
whainga luenga mau mai ai, o le tau atina ina la leo whatoanga. Ale nei o matala i whamai o le HRPP. Io HRPP o tole no mai, tote mai, kipi le mea, o le tatonga tamatiti tauna maola na whase la uma ea, pena se onos huta la, siringia. Tipi transport, tipi me ai, tipi le whal, aia. Taito aiva, taito se fulu tangata nofo le poto tas. So, that's it. Ia, malo, ia, ole mtau pumuli atua ia, ula tau ia, ia ona watu leo na alo whaangai nei vaenga ia na matou te whailoa, ia. Ia, o si o anko fo leo o pali i tui vaisi ngano a mata taunganga sivafi, lena pi. Oh, yes. Yeah. Wa tu malo ia leli. Ai e la le sina tamai fa matalanga la vole o langa o tambale na le to o Samoa. Tele tanto FC mai atia uma vili mai atia pole ale me o to o tambale Samoa o le vakele ngale ilo. O le tangata na alu fa hitman ele mafia. Yeah, cha. Ile na alu fa hitman ele mafia. Na lokala ia le lalo le mole me o le anga. E na le tasi hasta mai pua se tu lo Samoa e alwa toi le light foile. Al puna e watoi lalo na me ai. Al tala lali se fulu tau sanga o lokai lalo inga. A ola na wola in kia pi vo e la poa ele o kali vo ele umia. A la pola na la tua watu le kusipaia. Ave leo pen foi na watu lalo. Ia na ave le ia. O se fulu na tau sanga mai le o fai kau kusipaia makalo ile ku po afe e o ki a afe vo e ese mai. Mai la alva venga na te ia wa watu le tusi lalo yanga ia. E sau lunga le la fai fatan no. Al saungana o mana o ia detective ma leo umai o i Amerika. E tango tau matanta mo walulunga le la vea ile i tonu il mafia. Wa o drugs mene e. Tala le li laka li se lau tangata po o se lau voi tangata montupu. Wa nga fasi o kia i kongol mele o hitman. La talata le afe tangata na ia avea voi le fa malosi. Ia, famela tala leli. Kango lo ka uma. Failo e mal tala detective malvanga le. Ia, olele. E uma lo nga fail kalonga le. Avelo e kengo fole utau. Ai fili o ile atonu e te alu ia. Ai le o se atonu o tonu nei Amerika te lalo le vava ingami. Le na vile lo le i o i Samoa. A o i na sto no o mali atua tan mafili lo. Yep. Ia o ia sa fai al pali o le lida. Okay. Ia, na la na fai mai lo toina. Ia o le sangi atu o e ona le atali ina. Mala tala le o la nofo i tono le o la na potu fo le. Tal ta silva veo. Ai vai lo ma alo tangata. Ma alo mai lungo le o le famalam. Ia mai na talo ai le tua, mfetu le tua. Ia, tese se. O ilo ngai woki. E mai nga punga ko ai kongol ka malfanga vo le fisile o kia ngai ayu siva. E o siva ayu siva. E ko male yes. Mai lo marka ka. You're dead, you're gone. Ko milo marka ka punga lo lo ka. Io. Mai la tala leli. O le Samoa le ngala ko tiri ngai. Na senda ko ka mo lulunga ia. Wa ka ka i kongu ile il mafia. O lo ia. O fo mai. O Senate fo ia i tu tasi tonu Amerika. Tangata i tonu el malo. Mai o ka umanga le kongu ile il kenyi. E fa ve fenga i lor ka la o le o i falkan malo le la alu oi. Le la alu sam. Ia matala le wala ki o Samoa ngala ko e fanga ngai. La ko Samoa si le ka ngai o si vala mai yes. Ia. Mai lo i o oki. Bomba. Ko lo fai lo yang kambala male bal woki ya maleli abatu ana ye Samoa to tuli lungole ole tale al male vale kisi lo ya Samoa ya male ko sa welo ifo
Baliu nei la tama lai o Samoa wa to ne ko ki akole lo suta sanga sfulu sumo tupto sanga o no foi Samoa o la nanga luanga la na lo foi Samoa la tu lo foi fe au ile a nga foi le rima Yeah, okay. Malelen foi en la foi fe au ina a o ia la sa sau e watu tamaki fo ia le o fa fo ia tu ina America fa fo ia ia e alulanga ia piki ngai kamaki lang o kamaki nge wa ba e lau ke le lo po feo la ko ainga mala ko ngu yo I Samoa wang fang ngau nga ia le tipo ia ngale nga ia le e va ai masu e ia ainga mena e maliu ni la tamo na wa o fai feo ia ma la ngalu na nai fai ia fa mai se toi fo I le fesiri lo ta mo le o le cause of death e unknown o le hale le se mafua na ta oto le vai e suka la ia e suka tama io na te oto le vai ia ai fai mel fo mai na te oto ai lo a vai fo fatto tama la o makua fo mai la ia o fa kasiala menga o vai lo fatto ia male te oto le vai ia nala na mali o ai ile aso na so ai na manuia la te tonga ia te o I fo la so ai ia o fa ina le fatto ia ngala nga mali o ma ia o te masangi lele ia sivafi. Longa noa sai ngoi Max. Dai mea o mai lalo I Christchurch. I was only 15 at the time. E o atu mai tama pi le fale o lo brother lea. O le lato lea. Pira mai via Mark Lewin o Sivafi, Samoan Joe. O Lule Ota, la to umane Rick Martel. A ola na pai pi inga I lalo I Christchurch. Sole, o te vave alu le fali. Ono lea. Tope le whaingol mea ai. Tamane o atu whaadi fufai ma le talo. O le whalai tupo. O le sapasu. E mato I tau sa sami. Mato I tau sa e umalona mea ai o whatuloa. Ia le mo umana tau sami. E mo foi to atu te sela mai tono le me. Yo o te mana tuai wa fai langi le folaunga Samoan Joe. A nga benga tele le sa fai. Wa Samoan e mo tau tanga I fo iai. E le pi I Samoan Joe ini se vai. E le pe bafi ma le se vai nga ia. Samoan Joe fusi vai. Ola unga luenga tele lea e fai le vai mafanfana fa masima e fai ai a awa Samoan Joe e mun muliane o iloa e fiwe fai e mawai o le utu leo o si va a talali ma fanuela fava esto ino Samoan lang o le bena sa fai o te fatu o te fia tele ai fape mai la wata no mai fa nene pira mai via o I foi no fape ai se fai ape mo I mea ele tama pi ile la tune America ngoia King Curtis ma wa la ko e ma numi ma me wa uma le ulua ina wa tu matol pi inga va King Curtis can I touch your head to make sure that is real you know, I got to know them. Or the best friend of brothers is Tamaleo Sivafi. And he was, you know, it was amazing. You know, what falong ole tala tulangana in trouble like Sivafi. My goodness. Sivafi, all these years of PE New Zealand, and I've known him. He's a clean amateur wrestler. Yeah, and onale. Whano noi no ta mai wa whai ilangi lana fo launga. Sa ta ma whai fo I tua si o tata watu nuu. Ina ia whai o langa o tamaiti nei le te whati potia. Ia whai mai se le tua le ainga I le wala o le tua I le fo I alo le atunu. Sa tau tua fo I ele e ala ta longa le wrestling. Sa tau ta ua I fo I sa moa New Zealand Australia. Ia mao o mai nei Amerika. E fōringa mai leo ta e laki ka kinge I o levanga nga lomi maso I au pi ka kinge
O le vong si e lau pi ilo. O le ora o linga kua o ila ko si ia. Mai, o le anga le in ba le au pi. You know, I was very fortunate, to be quite honest. Very fortunate. Fai ilangi le fo launga le fionga ia whanene pira mai via. Ia le taimi nei le malau lau o le pi ia toi ina. Ia o te taimina o la i titi la vai ia lana grandson le ia se Yuli Dwayne. Even Johnson le tamao Dwayne, he was such a tall, you know, man. He's so handsome. Ia si vafi. Ia le fionga ia luleota le sa fai pule. Ia o Samoa Joe. I got to meet up with them through my brothers because they are best of friends. I've heard them like tala. E longo fia la tau nu atu ia pira mai via ma le au malanga. O le fo ila atope se me ai mamafa whaatari aila. O le tau sa sami tama nei. O mo hora kaku Samoa Joe ngaro ki ngai ngai whai o vai kere maro. E rangi ke sera Wa pe o kamanga e Samoa Joe pe se kia vo le whai a inga i ka miu. Nga. Kamanga o langa ia lea ka kia la kufsiri. E hali ka ko ngangi fa mai. O le whawhai inga lau kamanga ngi. Ia, mawhanua. Ia, na o tatu taimi a watuia la wano ia mawhanua mo tatu mtau muri sa e manatu iai ma. Ia lelei whaftai lau whafonga angasa mo le nei taimi ia o lewa mai e le pokalami. Ai mātou tele i watu se whatofa ia whaftai i le tau lango i le pokalami i tatou paanga. Whaftai le lango mai, whaftai foi i le taimi au mafutai nei i malo tele meleke. Ia o te mole whaftai i atou whaalolonga. A wala me tau tupe tau se leni o le wala au lia whai aingai i mai o whaatau ma mea o tau foa i moa o masio a inga. E papa mātou tu moa i tau whaaloalo. Whaftai ia lofa le atua whaatutumu mea o whaangau ina. Tau tanga i mai le pale le nei. Whawhetai i le uso i a tā lai tuman Val Smith ia o wha mea lofa mai a te ia le pale. Sila fiertina, I love hats. Ia whapea pale e whaftai. Mo i lato uma sa mai ia whi autus tu sia, ma mai wha manianga, wha mai ia whaftai. Ta tonu, wha ta sile atua mo uto. O ani mea o wha ngau ina tu sai ma tau aru lofan ma whainga malanga. Ia lofa le tutumu mea. Vatura whaftai whapitoa ia Anna Fredrickson o le tausonga i loa lofa o si a inga. Whapelo mafuta mai ia maua le taimi mfuta matau mai ai. Ai whaasilia le whaftai i le sunga ia la epa whapelo whaitua ia soli manofo. E le i mala le taimi na matau mai ai. Se ia o tae au le la matautu a whamawai ai. E le mawhai tae au uma aso uma. Tamaya tura epa pe tau sila fia. Ia eita ni tura epa la tala lea. E mau te whio tolo e ngase le sunga atu la epa. Mai tu la epa. Na, ala tu le mai fia via i solo hongo. E ngona, ai, ma whawhau. Lea sa mata noa ne ma tawhia mali i whai. E, tano whai. Sa iele la ngona vale whapea county your sleeves. E te mafutatu le il whanau. A wele la ngona whangani wa mawhana fole mafutanga. Sa mato mafutai nei. You know, wala ngona i fole whanau noa. But o te taitonu. E le o maa ili whai aso le li. Te maua fo ini so tātou te toe mafutai. Peu fōlinga mai wa tatau na sau le fionga ia leo te asiasi wai a. Anaia. Yeah, le turanga mo le toi lal whaftai ia mo i lato uma le saanga le mai
ia tatonu e foa'i e le atua mea ua tau whaangangawina ono i maua. A tatonu o te tatalo fo'i e le umai in whai aso le li'i. Iai fo'i ni taimi toi asiasi mai, ia toi maua i fo'i se tanga. Ia, ni nātu la epa, le ota alofa atu ta whailoa le weekend nei. Ia. Tai. Le ota ma whanua, tasi anu ta le close eri tātou na leona tātou matematenga. Matematenga ia masaru whautuanga ia mo parota rua i tutoe. Masaru whautuanga i se sui tamaitai. E ono ia se sui tamaitai i tau wamai mo tātou vai maunga ma whalari. O awa te tatalo, o te tatalo ia maua ni sui tamaitai. Mo vai maunga whaapia whale a lili. O la talo, e iai se tamaitai e sui tūlanga i la fionga i ato e lupe. Ina ia maua se, ia ai, e le tu ai po ai fo se tamadi o iai le anga maa ma le tamai e mawhaina tau aveina le fu ale ainga fast. Ia te tai tonu o tau la whaima tali pupuni telo whawhitau le lotu lai mai ina ia te whaawawa le laina o tatou ainga fast. Ia, tai, leo tau te manatua le nā foi. Ia, o te manatua ai, ia atonu fo ia a sausi te maitai. O le a ave i le whaaloalo fo le koe avea i se whamasingo. Ia. Ia ngā kairo i ngā mea pe a whaapea o le a tu mai se te maitai. Ia, ai, e isi au tama i mea la diti le tau whaali atu ia o nā whaumaila ia lea. Pe a whaapea fi ngalo i Sanoma. Ia le pe ana o whai atu mua i le fionga ia futialo, ato nio. Le ana mātou mafuta nafi. Whaaftai tele lava mo le mafutanga nafi. O to ina o walus fulu ono na tausanga. E whai poi patu la i le te maitai to e lau. O urima. E mai le nuu leo a tafu. O lona tua ngane lea sa dokta i sa mua Dr. Semo Koro. Okay. Oh, yes. Yeah. Yes. O le tua ngane la na o lomatua. Ia, whaaftai atua i le mafutanga nafi. Ia, o pa ia alo sina foi. Io, alo sina fuati alo ma, le alo mali toa. Ia, whamalo, whaftai. Ia, mana iuso umalava pe o pulea i Elizabeth le mai mua mai tatu mafutanga. Ia, Helen Sieni i Sanganga. Ia, Juliano Bryce e Ma Hodge. Ia, ma uso umalava i lalo back and say mana tu whaafine lo iei. Ia, e tele ana a mai o lātu whaamunianga ma lātu whaaftai i tātu pōkalame. Ia, matu ai fōi sa whaaftai fōi. Whamalo lau sunga tu lepa e tali malo lei. Ioi, o tala fōi ua ave mai. Ia, o oso ai fōi le mātu fio atu i nai Amerika. Ia, ai whai fōi male alofa fōi. Ia, langa e fua lava fōi le tā i tea. Ia, ai peo nei vai taimi. Ia, o naua, maua le manuia fōi e si vaenga na atu nei. Whaftai telea, ma nei al whalonglongo atu in malanga si vaenga lea. Ia amu ia o lua o atu i nā mea fo ia ele i o i erito tele. Ia, ai, whaftai ele alofo le tu o nai, maua pel malosi i lau sunga tu lepa, ia whapea fulfaltua, ia ai whapea e umalawa na langolango ma e whaifo ia si vaenga lea mo mato sui nei New Zealand. Ia ele umai le tala ave fo ia le vaenga le pea umai fo i nei. Wau te lo le la mai lo siau te amatou i en no fo atu i nei. Ia ma whai ain tal tele fo i le ai. I lungo le o le mātou tina, ia, o nau wha pēnā tuela ia lea, whaftai tele lava mo lea wanoa. Tui wasingano ma whanua, mo rorua sila fia, ua tele urua fans i nei, Samoa all over. Absolutely. E a fuesea, i leo ni fōringa i leo ni a, o le tautua man au nanga. Right. O le me mo mia, whai pēa. Aisea, kaku whio kia ngai mea. O lorua wala awina, masok wala awina. Se whatau waa tangata. A o lorua wala awina. O i loa ai o rua. Tātou e langi. E leo se loa ni meo se fie lo si tangata. A o le lua au nanga i a Samoa.
e tau longo pui ali i o tatu whiotia mai mea. Mele, mo te natanga whaftai, ia te urua tu whine, ia maleuso, malo le tau tua, malo le ta pena, malo le tau wata. Whaftai mo le ta pena, mo le nia whiawhi i ui aina tele, le ta whawale o mawhanua, le ta pena se mta ia o male na. E tatu tue whiro i ta au, mawhanua ta whiro i se minuti o mua leota, whiro i le te whaftai tele, mo rurua o noa, soi fwea mai manuia. Soi fwea manuia. Ia. Le na Samoa o le matu toru le o matu tape. Ia ona o le toi po muri o le to fine ia mo fanua masionali. Ia ona tu va atu le mo Aotearoa i le aso le fiafi le aso taiao. Ia la le o matu fui toru ai le nei fiafi. Ia si o matu ngaru e longo puiali i lautu fitafa fonga ma lautu fafonga anga Samoa. Ia mo se urui teimi. Ia fai tu foi mana ia once a week ma to ke fui toru ai. Ia why not? Samoa mo lauta po inga ma lau mai moanga le dia fiafi. Ia fai ia masuyo i la ua tu atu le maftanga. Ia ma to te pea tuai ia malo lava le tawatai, malo le onsai. Ia malo foi le mo te minei lo tatu atunu mai ai ona tai mai maunga te tele se ia pa ia tupulanga talavou mo le whanawiti matu te whapeatu o matu lava o ona le au ngā i o matu whaia o se whainga ia e tau tui titi ai le winga tau whaavalea ma le tau whaaleanga oro pe pesi nei wha mai io a o so matua a si foi mea se o matua ngai o le longo pui ali i o lau whafonga anga Samoa. Ai ere manatu. Tātou tui whiloa i le temi nei a taeao. E o atu la ua le fiafi i a whapiu te fo i mena vale le ua tuai. Tātou maroro nei se iwa taunu se i a via le asto nai. Pe a le tatwhengai le temi i taeao langa o le iwa le va au la ua. Ia e whai malanga e se tuai ma LA nei, ia, toi fo ia tu ia o te roa mo se fia. Su fai tu la direct flight. Ia, melea, ia, Samoa le atu pele, manuia, ia o te tai, wha le atu nuu, wha le malo, ia, te tai wha le kalesia. Samoa na lua, ia manuia tere o e Samoa. Samoa tutotasi, Samoa tuila, mamanua, America Samoa. Samoa sala lau solo, ile lalulangi. Lautu on masani tuila epa whaafitai li o sua. O te whaato wha soifua ia te o soifua ia. Mai manuia.